How are you ni? Happy New Year. I'm here finally na Tonyirema. Karibu sana. How is you doing you? Yasonge kinege kongu. Lakini nete ankwalika ni one on this show number 1 ndani ya Kisi Hot TV. I think and I hope kwamba it is the first time asoma kwa 2022. You know, since it has been a wrong time. It has been so wrong time. Not the long time. Let me just welcome to the show as usual. Kama kawaida. Niketinga tuwabeire so long time nikomera na meiga. And today, in life and the direct, to discuss. We want to talk. Bedroom issues. That's what we want to talk. Today we want to talk about bedroom issues, but before we go there, I hope you are getting me loud and clear. He has loud sauti iko sawa, but I want you ufanye hivi. Chukua your link, share with your friends. Chukua link, weka up status zako. Chukua link, tumia rafiki zako, invite your friend to the show. Na ndenge mtukene kwa TV invite your friend, invite your boyfriend, invite your girlfriend, invite your wife, invite your friends. We want to talk about today a very special topic. Metegari bedroom, maybe ntongo tirebia change. Ama ntomo kola gere mesa well and good. Mo wake up bedroom, the things they do change. And today we want to talk about bedroom issues. That I want to comment, comment this new year. I want to good not good year. Happy New Year. Just tell me Happy New Year. Welcome your friends to the show. Welcome your friends to the show. We want to talk. We want to talk by the way. We want to talk today. We want to share a lot here. The trara kwana mangana bedroom. Wana mwate bisirani. Mwana wate kisirani. By the way, honey, I don't know what happens. Waswatimbarengo barokosin kutinara bruke bierere na wasachambere bierere. You know, haki ya mtu, haki ni ya mtu. Omonto tigaiwe haki yae. When it is your turn to be given your haki, let that person akwe haki yago. You know, very simple. One day by attacking with Nyuntaga about ngenda because it's haki. Nganto meteo haki yane. So that's what we want to talk today. I have no more swat, you as the wife. I have no more such, you as the husband. What makes you as a woman or as a man, or in what makes you unanyima haki yake? That's what we want to share today. Yeah. That's what tunataka kufanya leo, lakini nakomba tu uchukue your link ushare. I'm sharing this link. Nataka kuinvite more friends to the show. And I want you uhakikishe kwamba umechangia hii leo. By the way, Happy New Year. Currently, Happy New Year. We have never met. Today meet, but it has been a long time. 24th, that's the last time we tulikutana mimi na nyinyi. It was on 24th last year, December. Baka leo ni 25th. Imagine mwezi mmoja na siku moja tutaranye kuomenana. Haniba mimi seti, sincerely speaking, I've missed you a lot. Nitaka temo share link itobe mwane mo. So tukwane ngende simple, just simple. Yeah? Mwana musubati, you are married, umeoleka, you are called a wife, you are a wife, and you deny your husband. Haki yae kwa mulina pi ngatinge wetu munanyi wete kwa imoka pi mosubati wori nyamagunzara ikomi kwana kwara sitting room kwara sitting room mekero igoro osikwara chikoni na abana atinga bono I don't know no yumpigi chakieye. Want to talk about that. I have no muswat. What can make you odinamo sacho wo haki yae? What can make you today nkolala chikoni? I don't want. No musate wazi kabisa sasa chabo tuko
mwana bandaruke to bokuma ate toragere onobone meso nga bono kubo bwakendire bono kumoma ni kabisa wekana kwama wikaborere bono hande kwaro bono kwabya achiko kunanga tago kunanje tago ntouch tago ntouch kesinga iwakabeire na no musazi ko ngando sete tinyo twangi wete na renge meeting bono anyway karibu sana miesho, and that's what we want us to talk today. I have no muswati because I have no musacha. What can make you or no musacha wo haki yae kosumo ngino haki yae abantu bimukabenda barara chikoni kabisa pi, yani you are some man or tama bedroom yao you go to kitchen. Anyway gamaren tutesho gankorega kana sire coffee ga ndete kwa kero munguru morangeri tuze kwanza show tuna mix, tunaongea Kiswahili, Kizungu, Kikisi, Kifaransa na Kichama. So we want to make sure kwamba kila mtu anapata hii show loud and clear wherever you are, and want to promise you nga we ever late na nente to change topic ya tonight. Okay, let me pray as we start our topic. Unangoweka linki gabuga konga hiyo linki kuta tujia kwa screen, we talk one on one. Mungu ishemlera, pokea sifa zako. Tunapoenda kwanza, anza pamoja na sisi. Najua kwamba umetuwezesha, umetulinda tangia mwaka jana. Tuko tena mwaka mpya, tuomba kibali na neema kutoka kwako. Mwenyezi Mungu, tushike mkono, tuongoze, tupiganie kama sisi watoto wako. Sasa tuelimishe na kuweza kutufikisha, tuweze kutufundisha mambo mawili matatu. Pokea sifa zako na uhimidiwe milele, na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Wandu watawe amen. Wana ungere nige ndike motuga. Bono tigano chama ndokulungane Dominic Domi yure Chelsea. Tuko hapa karibu sana. Akulungana Honorable Dominic Onderi Nyabuto. Aspirant MCA Kisi County, the youngest aspirant MCA. And within a number 30 out of 30. Lazima contest MCA Kisi County. Sande sana wakili au temnaki tuko ndani. Karibu sana. I want to hit the topic must be super. I'm welcoming you all, my Kisi County electorates. What the song? Who have confirmed to vote for me? The youngest MCA, Senate, not MCA. Honorable Dominic Onderi Nyabuto, Happy New Year, Pro. Thank you very much. Happy New Year to you. Yes, Rutinya Mari, haiko kurikuntu, karibu gocha. Yes, Rutinya Mari, karibu sana. Nashukuru sana, my dear sister. Osoro, autenga ati egesa man. Ate egesa. Okay, asante sana, karibu sana. Osoro, Duke, karibu sana kwenye show. Sisa mpodiga igaga through Nyamari. Karibu uliananga kulala hukula mandazi ukasahau studio. By the way, tulienda Happy New Year. Tumeenda Happy New Year mpaka tumeenda kabisa. Na wekile linki gabo. Nimeka linki hapo. And I want us today we talk on a special topic. Linki ina wekile gabo. I hope ngangwa na kuchweni linki yogocha. We talk on one issues. Nende tukwane ne more special iga. Abantu bangere bakurwana. Abantu bagusunyuntana in a bedroom. Anya bedroom nege igende kerosiri a special room. A special room. Abantu mutakere kwa naona masikani. Wati zike chokora na sai. Wana kaka ngumo kwenye kwebererania. Wana kwenye kwebererania my sweetheart, you know, tunaenda mama I think it is timbo sauti. But we want us to talk a very special topic. Kwanyoro omonto mama high five. Hi mami mambo karibu sana. Elinki na wekile gadi pick that link, come to the show. Teto kwa topic etari anenche weka. Nyangau Nicodemus. Amangana ye abasemia kwanera tisegi chikome pi kurwa rero. Na chichi seji go chakara bedroom. Imagine still segi go chakara isipokuwa bedroom. Kachokore research yago. Segi go chakara bedroom. Umusacho tebi muswati. Aya sweetheart, my wife. Nitagete yaki yana. Nga ya tintageti wano na ndo sete tinyo tunanye igwete. Yandi umusacho kwa imoka bori kwa rundie nyimbo bogeka. Hey ria. Weka so munyaruka kwa moyo. Weka say no vera chinga kichin kaigo. A special time. Wono go so mu manyanga inuono more somewhere. Omakuro wono go so mete in and out. Baba. Hey.
kaokora matuko umagwonso kobeke bengi nyomba tori kobugi ocho okwana otenga inki wakwana imagine umuntu useti sobo ukareta senyi andaso esegi ego chake chiaki yaki mete musubati kenenge kuruseti seino egetanda was kwenyu a good bedroom was at kwenyu chisoba seti zilikuwa kwenyu endagera chisabati ebitoshe byarenga seino kukuri kunto koretire sobo wano kwama ko ndigereri wano kwancha ya tata wotenga nintagete yaki wantenga tingi weti kero kende getruti nakore karibu sana kwa nelibaga kero kende tukaromo swati gete gari chisamo cha USA akarenga sitege musochiri arenga atenga aki motri konge yake ane nyomba giga motri konge yake musocha kuri muswatenga no manyete lakini umusacho bakarenga chinkundi ane ko ringero umuntu gusete seno chikobi omuri nete yake akine inu baba anyway Gertrude Ongererore. mambo Tani bono yani kurutu ojikoria mandasi kuigoro umwaka mpaka webe studio Mbona wakorire kwenyure studio. yani le miterio Hani mpaka I want onolete. karamu Ndokoria mandasi arawika. Kara harusi yako fie kwanza harusi yako fie. Nanye iteire nse coffee. Ekoro kwaye. Ekoro kweko. Ekoro we. Ekoro kweko. Ekobi. Nakikwani nateba, nakinateba ekoro. Watebe hosi. Anyway, diangu kwani. Karibu studio. Nanye kwa vile mwana mpotefu. Alafu nakaribishire mashabiki wangu pia kesi yote akina Finibab, akina dada mkubwa Faith, Rispa na wanakisi yote wote. Nawaambia wakuja studio. Kurutu ametoka kwenye alienda kukula la sasa ndio amerudi. Ampaki ale toro zero. Ande no lete monde. Kofia yua. Rusia kofia yurende. Wa. Wale wotiko mwako yose kinenche baba. Togo janeru kwe nyere style togo wanzo mwako wanza ne style. Unaona kwa ile studio mwako monyine style. Oh no, nakyogo tonywera mbegi gona. Hati nwanywera ambyo. Baba. Nakangonte bere smartinde ando ko ngiteria go sikolo. Otege tengo wakya kera kwa kete sukuma we kangwando meti. Nashiro kujiga ba. Finimbio. Buyande Gertrude buyande. Hey, Dennis, long time Dennis. Ay. Buda, umepotea. Hai. Man, there be the last I went yes. Lakini nilikuwa na ukioje some particular Mr. Migi hapo ndio nilikuwa nakufuatilia kidogo wakati nilikuwa na ukia moji kidogo hivyo niliona sawa fanya kazi ndugu yangu tunataka wanasiasa wakwe hiyo ni kazi nzuri unafanya yes naona uko sawa mwaka umeanza ukiwa fresh unajua leo ndio tulionana Ovia pa ajana kuambiwa na geti bana beke kwa vinje na gote beke kwa bibi ya kwa geti na tabira rusi yako fia ego yes ako very smart no chabuna ko change of sure ngaka ya ale buyapi omwana yo minda ale buyapi geti adomate ya rusi yako ya Mwange chiri na chiri. Igana linje temba kamonge chidora manya ko irana. Asenge njate viraye tibekanga iko kando lakini rende irana. Mama Ora chabla mama haki ale sumati ka bwa chane sumai. Ona bro
Osire na yero. Mama Haki yani arekori akarieta kanyama bonirie tutipiganya kurusia maino nge. Kwa gari rota mire ali no are kumbe. Mama Haki mama Viki. Lazima nikuwe hapa bana. Yani Hapa ndio kurukundi change ketibobe. Kurukundi rangi ketibobe pio mwako. Badai deno mondo tai yago che te crina se che già io mi don do waitera. Ini data bone raga. Hey, my friend. Yani gati nda mubunga no ne chipingo bone ga. Ai. Ne to korega. Ama igandie to my friends. Ama igako ngitike bigariga yani ngitike cha. Kezi mama mara kiodongo na kuona tusogeri. Tumago so topic. Ile turara kwana mama Haki kara tusogeri mosogeri maria. Arafu bara kiato kwani tumago so mchadara. Mwe to tutwali ni Haki. Kono randi ni Haki na kindele go chere show. Lakini asitenga iwe Haki na I'm back. Mama Haki. Yani mama Haki. Mama Haki. Apewe. Kurukundu. Oh. Ai kurukundu. Oh. Kurukundu nde tengo tebiga. Omete ngokora Facebook na iwungateke. Aseki. Yani tuko ninje kai kila diko naone ngo like ndigereri ngura nore mutandao ndegereria nkanya ura ne mutandao ngorigereria lakini aisuru wachire nyasaye no mu I hope wabwene corona iri kwabwate Ai bana tiga sauti ikambura na mbona traba no mo I hope ngo wabwene nimepona bona akie karibu nga ne riga ngukuri nda macha muriro tiana aranya beriga igangoretera tumawe kogendera. Yes. Kaito kuru sivuna babatano bakiko kuri kunto akubalira nore. Ngai wana bakwana geti ochire na ni ochire. So I want us to go back to the normal topic. No chaba mute Chimike, but they're coming back. And if you're joining us for the first time, we want to talk about the Vini Babu. About Swati Maraconora. Omurusi sobo ochobera sino okonara ono iko korine yaki pi ana korinte yaki ochi konda yaki sweetheart ngwale kongonji yaya okorina. I want to talk about this issue. Ngiye kogera muswati ga korine yaki osori no muswati oge yaki ogoja saa 9 chabo tukongora setote tekorara e bedroom mo mwinongo ongane kuro bedroom chikorara chicken gosorara sitting room. Why Vini? Let's continue. Karibu sana. Okay, thank you. Kitu amate shide tuweze amate moswati tali mundo kwa ile korunge lazima upendeleze ndio nani aeke mawazo. Huwezi kuja kama hiyo Masai mati utoke mahali umetoka ndio unatakikana ni haki, lakini kuna venye unaitisha. Huwezi kuja kurukutu umetoka mahali umetoka saa 8 ya usiku unamwambia wewe unamtayariza mapema, mwambie leo tufanye hili, lazima leo tufanye hili. Bona basi matokoro gwanja pero ile ntongere ntaketega na igana lakini umutige na ucho musteriuka kwani no muziko yani ujerioka ngapa Osemokane. No. Okay. Egento kerega ndongeta kera aseme embe rani na ubwene takotanga ntaketekolema mbekeza mfuna chinchuku na ganda tekolema lazima obe nimepangilio yo goitisha na bamuka umate to kwanza lyoka na goja na kwanza kwa mwaka egento no ogoika obeke emipangilio lazima obe to goja lyoko mungu sina no lazima uveke mipangilio egerenere nani matara muguta muga onyore ko mugasa bana ngumuswa bare kidogo onyora arosete ona ochiko muoza abago kan oro na bago kan because
abana ba mo children's promogaso barose genda nina link equale ngale incho muboli na tuwashi ndete igana iga nini ngo omanya kwanza naboko mukuna ngora onyore enkora ya orobiri okorrende mangana aliaga ni yes na mwana kora kwanra igo ya mama yake akwa nonye kabwate liba kali huko Jana we to Mama Haki, but this is your wife. Yani yes anga kuru bedroom asikora la chicken. Ene ni temorete te okay kuone. okay Yeah. eyu erongo tokere Mr. Dennis naboko nyoro musbat lakini kocha konyoro musbat yorule bedroom ochire sitting room there's something kwa mekini ya video chire sitting room almost what yogovuno musaza ayo musaza ni haki etidakana lakini una mwanyo manete again tongere moko beka na muna almost bati ani omusaza no mokungu mobeka inenga eiga na ige wiki mate bintu ni ebiras momo pange ezo kali tukiringa diki atokingole distance moteri ya ngojandra kili we kansere akito ngo dengo kenyo na sana na jabo to ko nyomba none na ba ko kubina we ya omuzubati ko tayari swale omanyanga ere igana lakini wono cherio kago Mr. Dennis te konyarekana gaki igo kutama ko bedroom ogenda sitting ekwambo bitireni nabo kumwana yaba mukao nabo konyora wakorera magoza ali atakoreti atatakeire chumukao nabo konyora kwakorera bintu bilio kole elibone korokole tomo sabeti chutaratibu kwa como sabati chutaratibu tare gokani umo sabeti chutaratibu abana wekani zirienda ngaya ndo setera kidende chutaratibu ngora kwanyora obiche iye gende koroko yange eria kwanyora no muminu wo beire bongo chire bono chiranga lakini wese ko changa eso como kiamine chinguru te konyarekana te abuyaya musabe chutaratibu. Let me ask you. Chumoka, yes. Yani you mean even your wife kabaho kujire ara irene chianga chirongi asigancho itukarima iriya time table. Okay. Itukondo hiyo muswati onyomire kurara nechianga. According to me. Dani ezi ta kurara anga chuno moto nyomi. Ako ga jinza gete gunga. So aga so mo de. Ora tika yo mtonara ngor ke tokete na ajire. Mo ndete molete mango de na mo de na go so. It's okay, it's alright. Vini babu erenas ni kwegerera. Let me see some comment iga. Ekrongo chiti kurugavu, you can unasacheza na comment, you can come as join us live. We talk, you know, even dombirega biti byaranse nyanchi. Yeah? To be very sincerely, oseko ba sincere, kabisa ipiga totally. Oru setyo monto bo okamoleta same. Lakini ako kunywera mbeo. Yeah? Yani nyomba okwere ni musate ngani nchikwara wana kwere ni musacho the way you feel uno igwete the nyangau amangana yabo semya kwana chisegi chikome pi korwa rero Vincent Babu mambo fi de no poa sana watching from Nairobi City ako Vincent Babu Boni Kaunda umepotea sana ampaki my dear nyangau Nicodemus Awatalonga hakuna kitu sipendi kama kukatazwa kupewa ororo. Nyangau Nicodemus. Yani you feel comfortable kwa no mwana bwa manyene gento ya kuseti say no wose kwa siti kwa ligabu. Ngati ndiko kwa wapi? Pigi mani pazu. Yes. Tebango tata. Yes. Mambo fepe. Ukurundu. Oh. Habari yo mwako moi dada. Happy yonia ambiyane tata. Ay. My year is happy too nya.
Ande na gokere ko gosio meritata mete it has been a long time my brother. By the way matukara abeire koro mwaka ulio mukoro baka tu ni turo jikura naende ka abomination yake ndrete. Yeah, exactly. You know that's a progress. Wana ngona kusukatore. Ama iga manga yugo chabuna kutumbera iga chire kabu nyapoke. Yani nanchire sana ndugu yani ama igarandiete nchigosi omeriga yani ukangono yani nyukangono yani kanguna gambire ona gasoti gakambura ikubari gantara ari kuba gateri acheteriri arieta ligantarire myo ligaseka keregento Ririndi aliete kero montense ya Kenya ngaita bono. Yo taruare tena ingene pat. Hata waisha mama ngana ngakia. yani Imaiki wa akwarigani nina sanitize kabisa ga nochenga erewe toche nota senye sungerete ensa ndio kabisa. karibu sana so ntaita tonya se topic nyangashi mwenene ikuru na kuona karibu sana so emteto kwa nile mapigi manipazu abigoro yaba subatu saba sacha umetegera ko nyome to monto umeleta mtu kwako kitu iko ni ile akupee haki na haki ni ile tu mkie haki inapatikana nga bedroom ama huko kwa private wakati mko peke yenu wawili but there is a time inafika mke wako musibati yogo kila kusomene nga yapiki manipazu who are you abako mina ko ni pia haki kabisa akorini bakaba sache bana bakore gutira gutarira cyombe ndo irenga ko borere kabisa iga baka yakwera borere ngaki bona ngaki ngyakorere iga no musibati obwate a problem musibati yako somera buri mugako yekuru ngabona no musache seine tingo kwapi so, those things like that let us talk about this ngiye ko gero musibati miss pf kala somera mugako ye weakness yae omutharau lakini komera musache obane siko gali ana kumusumereri mugako atari kumusumereri mugako atasumereri mongino yenyomba lakini isiko gali komera yobako na obisi tata ebe sako sokipi lakini mukae asubona ni sana ikwangete so let's support talk about this issue nere kuleta conflict nere kuleta suicide nere kuleta suicidal nere kwa mtabe ngenta kusomo sacho muna wanto yeto musubati no musikali age to musacho ya masasi asinge support that issue mani ikini kiekogera tari kende musacho usimu kunguta waka musacho ya masasi ngwangire ko macho sichoko gorobo kuma no ne haki let's talk about this karibu sana. Okay. Number one maze shide yego kira para. Iri mu mene te para nyore to begete sporti. Begete ne chini siao bujaiga. Kwalo smile bi. Wono akarengere kinga kire gento nge jugo smile boigo. Bae na bo kwa nyora wate kinone mitinyi to wase bilya kabisa gitu. Mukomera nere kaki ole welo fu omofuko ole bya ono chire abaze expectation kiri chintanga nga bono ebintu mbiko babuya nari mu merane Allah bakata ni aliyo embara bintu bya back akwanyara nga wasotire neta gote time muge mwanse bintu bino ngora nero ansokolia kibango iga kwanza kunyura chie kiae awono kando gochorwe na ike gwate nona alo mucha pigi manipazu network nyangao ni kode masa kuna kitu sipendi kama kukatazwa kupewa ororo yani amekata yani komolina as no komolina iga asegia chakiri nchita kwa ngera ngokwa yego chakera Gideon Ekana Gideon watching from Rungai Kajiado ndani kabisa just watching sana mtu wangu Ngash mwene na Ikuru nasema kwamba in karibu sana nasema kwamba in just welcome enewa okay that's what is so funny but welcome press karibu sana kwenye show
I want to welcome you all. And I'm going to go watch the show one by one. Also, go changia. Let me give you this link. A link you click. As you take this link, just join us live. Nataka kusikia maoni yako ni yapi? Nataka kusikia maoni yako ni yapi? What do you talk about this issue? Yani, you know what the purpose of marriage? What is the purpose ya kuoa? Yeah? Mwanaume, you can decide to marry. Yeah, as young as you are, as young as I am today. If I decide to marry today, ngine mosubati, mnande town, niga. You marry, you take your wife. What ge kenyoro? You are in marriage, aseme tenyo, sene evere umotenyo yomo, wana kwa motige village, watige ranyoko. Kwa today, next week you have traveled to Nairobi. Of course, umeenda kutafuta. Wano umosubati no mobese. Ni mubese my friend. Kwa motige kenyoro, watigera. Kora vyoro bago. Priska Mura. Mwanamke akikunyima kitu ina maana game yako iko chini. Iwapo game yako iko sawa, hakuna siku utanyimwa. Gana kubodi wa Priska Mura. Priska Mura, let me ask you. Yani twako mwana goteberera. Umete nono mwana ekero mwana atari kunyara kori engoko enyame bwata mauga. Just imagine your kid what 2 years, what 1 year, omwana tete enyame bwata mauga moina taraba strong ta kunyara kori komo mosori komo tena ki agaishaka ya nocho kino manya kori enyama kanya kori mosori okwo mwana mosori nebo kuma onya goteberera mosori onya goteberera finally mwana yo ngokara keke inko igotare abatigire nyama mukare keke mori lakini oliro mosori osimo muri nyama ire bwate oboba ko ore nyama bwate oboba kwage mbo mwana onya kokare keke onya goteberera do you see so that taharira aigotenere hono my Priska Mura konye your husband egem ya carry down kerense konye egem kerense mwate berere motena ki musacha teberera ngo teberera mwate berere mwate berere finally ka ukora go teberera ngo igotari. That is bono orioro cho morine naro kobegete buoye asore mbuoye igitana ne kya yokorara enyomba ne yaye nsobore nano cho morine bono I no mosba are you really normal again never down injo ta komwera modena ki richare riteberera kan koria abo teberera ga iga moga mare ba chikori. It is a final kuboche muke kuruborere onganye one chikoni chikorara nabana wono ore nabana umegene nabana chicken. Imagine you are married umegene nabana chicken chikoni ngabana ngasikede gabo wana bakabana bebori kimoyo moyo ngabana mama ta kwandara ali na tata. So what kind of picture or correct in your children? Priska Mura tenga keke goteberera yani atiringe goteberera yani atiringe ogotiringwa kukuri kuntu hiyo sikudanganyi. Let me ask you, ayuranyora Priska tatobora niga oranyora egemu sawari your husband akosawa is very good on bed to bedroom side today Tuesday tarehe 25 mwezi wa kwanza 2022. Let's take out this picture. You why I am one normal sachogo egemwere very normal kere egemwere normal tianko erinki baba Priska linke jakata tege tokoreiga tege to on YouTube Priska ndeto temerinki ya YouTube sawa sawa nane ngoro temerinki ya kanire I'm wondering ingi ake bantu bamburete shogango yitya mangana iga
bari botemire link yangire mbikire comment gari mbatene kitogokora. I want you one day asensemo ya YouTube Priska lika kisi hot TV ali YouTube. You get us live and pick that link and then join watch a show. So show kuru gari ensemo ya YouTube na karate manga link kuru YouTube wasari ni antaro. Priska, I want to tell you one thing. Umusacho we na game well. Agote chesa buya. Lakini kirali tukocho gote sweetheart ngosete. Tinge gweti. Mami nega sinko bokera. So, ana kyogokora. Na kyogokora. Umete bintu mbere bisinini. Lakini mo especially abasubati. Abasubati. Imagine the moment wache kwa riaresiri. Obe, domi yure mcherisi gaki simu yangu imezima pi. No. Priska gonte binga gotebera yani on tiringere ogo tiringwa. Haya, tori go tiringerwa. Bona kitokora. Let me do this. This one I'm giving you tiga, I don't know kitokora. I'll just give you my number. You call me direct on WhatsApp. You call on WhatsApp, we talk. Or we can hear you. So link zikikata, I don't know. Teta want to mega link ndege kwanga mboy number yesi munga kere through WhatsApp. Niwa mone ino na ria. So please don't lose hope. Or still we have the last option, okay? YouTube waifanyi pole sana. Saira Sombati. Terebu ya korara na abana. Imagine. Yeah? It kondiri musata ko mo kabori ku bedroom. Kono musata kaga kare okumo ku bedroom otena ki today tindikora na my wife. Anara na abana sijayona. But abasata ngende go tuba korekera baga chibu umusata ago soko genda urara none say friend osorara isiko. That's it is yerebo igo. Lakini let me tell you. Ometabo swati, I'm no swati unyomire. Let me tell you one thing. Eyon kragere okore segi in your marriage. Eyon kragere okore emechando asenyomo yawo. Ometo musati is a person or a very delicate to handle. Na nonyo nena ki aba swati moiboiru abange. Aba swati you are mmezaliwa wengi. Mmezaliwa wengi sana. Moiboiru abange very abange. Sai kwa gendero tukonyoma. I'm supposed to konyoma aba subati at least 3. Bakungu batatu takere go twara. Omonto yomo. So a woman, a husband is a something which is very delicate. Otakere kuobe kamuna dige naga. Ayorine part what a husband. Na wari tari go itera chindende. That is your husband. Imagine. Otakere ko musika omwa musikani. Na ko mwa musikani oiko mwe yaki. Tigansi what they can take. Teta want so erinke I don't know ko erinke yasinyire. Priska. Ndabi yango erinke ko yasinyire I tell you what to do. Bari erinke yangire ndete monko ni family tena nimbanyega. Omusase no muntu very delicate. Omusase no muntu takere kolenda ayori orine part or married. Imagine a husband something very delicate. Otakere kolenda ne hani mnaligena. Abantu bande bakuri abasatse bataranyora. Akoibori gakiye ningo chananyora omusacha. Lakini wana kwa wikari eneka kwa ruko kungu kwa iko ana bedroom omitine husband yeah Priska wante binga
Na ndio maana unakuta mwanamke anapigwa asaidiwi aende kwao. We unafikiri mtu kaa huyo ni nini inamweka kwa hiyo poma? Si niyo kitu ara? Musacha musibati wako we kwenda sino henda sine tabinembe, lakini wote tini kogena anontaru pe kwanga pikogena unakataa kutoka kwa hiyo poma. Ngie kubeke tororo nige ndige kubeka all my friend kene ngie kubeka ndati marriage keroko lina haki lazima watu wapewe haki. Yule Miguna wantenga from Washington DC watching. Asante sana. Tete bando ran teri kiangre tamba iga tete mon ko via WhatsApp. On akere simi iga tora kwana ngo elinke kale angine kitose twakora. Just call me through this number. Ay baba kola ngo gagocha. Ano no musibate ko sunyuntu. Wowe itika ganda seino. Kwanga kwenda. Nikiyeko teri kuchera seino. Na singencho egento yekorete gari igento ngere kobegete ndati marriage. That's a topic mama kiwiranire gocha. Lakini bintu wekaka abantu igente you are going to die wekende kyo ogoku just give your husband enjoy that thing. Kwani konini none network gusumbwa pigi manipazu iranire mamaki naona anarudi amerudi. I don't know whom to start with. Lakini abikire gabo neto koreiga mamaki mamaki yote ne wacho gatete no ndaiga Enki ya na tigere tenje. Baiti umwana nakuru ku Archimedes. Umwana nakuru ku Archimedes. Shortly Aki. Pendo. Mama lava mamaki Wa nde tora batrega niko iwete niko iwete yato mpige manipasuna kya ukona pige manipasuna kikwale goteba brother pige manipasu. Anyway korochire ay mama love na chira ngo chande karati kake abageni bana ngosoka bari ya mute kwanza na chira pige manipasu. Pige manipasu unanisikia? Ametoka. Anyway network inatukwane gaiga. You know what makes marriage when komeke nyomo yawe na korukwe nyomo what makes even not take we are married weka katiba som katiba sheria namba lazima ujue sheria zote za katiba. Yes, lakini basubati mbarororo na barabutata ebyerere abasubati mare ebyerere basubati mbarororo I don't know kingo bana baruke I don't know chwiri baro. These women they are very dangerous, so very delicate. Hani biramba uta omusatsa no manyete no manyete ngancheningo no osomera you somera your husband mamaki nafsi nyumerudi tora kwanira ngoga this topic to what igoro yaki gari bedroom uri no mugako nane se nakuru city koleta so nchete natebe nekiga omate kare ndori abantu ntuma ntwari kurara nyumba n'abayibuli ustoka tuna babo bucyari lakini nowadays umata abana abange twabana liyo mata kwa babuli kwange lakini asomwe buri umuya umwana gakinirake tiarose bitanda lakini ayosya burya ekiagira
akimuna nje akitakura na nje obvious muna yarata kwanja pi okay for now ta kwanja ati wana chiko mata situkura Nyasaye wuri ine mechana na ireterera kozi nonya aita leta shangwe sinjite kwa tashangwe mbiyo mwana rari sakura rubucha interest kurara bucha and it's good mwana maina ke bede mune abaibori koso ile tarita kene koso kena bara so bade patimba enyore bari toti kimbobe so it's good mo process abantu bakwenyana uli utari kwenyana nabakurigia samo abiko mwana arare Tumia Kiswahili na nende aelewa Vincent Shua Seurei. So kama tumia Kiswahili tafadhali ama English sawa. Yo wata matera yos pianto mer. Aya Simon Njoro. network kwanga Yes, mamaki. tena sobia tena chema sobia network kwanga timeteningi ikunkani Sikusikii dadangu. Ningo iwete. All right. Mamaki, I'm not getting you. Yeah. Simon Njoro nakusikia. Simon Njoro, we are getting you. Simon Njoro. Simon Njoro. Simon Njoro. Simon Njoro. Okay. Yeah. Venus. Simon Njoro. Si kwamba tuelewani. Simon Njoro ni kama utatafuta network vizuri. Okay. Unanipata? Tafuta network. Tafuta network ndugu yangu. We are live on show. Tafuta network na uhakikishe kwamba background yako iko sawa, hamna kelele. Kuna echo. Simon Njoro, if you're getting me, tafadhali. Right. Hapa na echo kutoka kwake Simon Njoro. Okay. Tunazungumzia kitu muhimu sana. Nimepita tumie Kiswahili kwa sababu ya Vincent Seurei anasema kwamba tutumie Kiswahili ma Kizungu. We are talking about haki ya mtu kusoma katiba. We have come to realize the reason why kumekuwa na shida mingi, vita katika ndoa za watu. Tumekuwa na challenge mingi. It is because of the haki. Katiba. Omoswati kwa rusuguseino onne to mugako wo haki yae. Turiko mwa yani turiko morara. Tomoro chibunale omochaete. Ngito mwera yani ote komwa you are not komorikoga na singa ane husband yago. Do you see? So that's what we want to talk about today. And that's what we are talking about today here. What can make you a man? What is Sasta Chabo to go? Yeah? I hope this is a call from the Mchadara. I hope so. Yes. Hello? Hello? Okay. Yeah. What is Sasta Chabo to go? What if your wife? My wife, I'm tired. Well, my wife, I'm tired. I'm naughty. As nini. Why? Why that? Why that? And that's what we are talking about today here. Haki, lazima mtu apewe haki yake. Mbona unanyima mtu haki? Mbona unanyima mtu haki yake? Asifuna bakungu saba swati mapibi wana ambao mmeoleka. Kuna wana ambao kuna kichwa ngumu, kielele. Muone mzee hamtambui. Ngana musata bwana. So that's what we want to talk about today. Hiyo ndio tunataka kuzungumzia hivi leo. Ndio si? Ainkiora kwane.
Haki abantu haki they no say kofiga me this a new year you want to start in your style aba sasa ga ba korera esiko amu sasa korera haki kukuri kuntu nchande gete kaki kurutu mbate a problem. You just recognize your wife, mpatie haki yake. Huyu mwanamke kwao kulikuwa na kitanda, huyu mwanamke kwao kulikuwa na chakula, huyu mwanamke kwao alikuwa anakula vizuri kushinda hapo kwako. Na kitu ambacho kimemleta kule kwako ni hiyo kitu tu, ni katiba. Wasome katiba, peeni watu wasome katiba. Do you see? Mpatie katiba asome, pea yeye ati enjoy. Watu wapatiwe haki yao, watu wapatiwe haki yao. And before, but the main thing about tumefanya investigation na tumegundua kileta shida ndio kwa chano ni marriages, vita chisege chikovi, vita biko rutanega ni katiba tu. Do you see? Hiyo ndio kitu inaleta shida, hiyo ndio kitu inaleta noma katika ndoa za watu. Lakini sababu nataka kujua leo na neki usele tokuwa na lero turara rosiko nunka we be straight forward. I want to watake abaswati today. I'm basically based on abaswati. Muswati ko swaborere bori mwarire sapa wono kemwasi chinga kete cha bedroom wono obete yubea wayu mikasirika. Umuntu abete kabisa umekasirika, utaki kuongelesha bwanako ati enao usijae sasa, ati sasa kutoka asubuhi ati sijui nini. Kuna watu abantu marega baresikoga mtu anakaa miaka miezi bila kupewa katiba haki yake, but you call that person a wife, unamuita anakuita wife, anakuita husband. Watu wanaona mnatoka vizuri tu hivi. I had one case kimo swati oyomo awandenga kukurikuntu bano mete my husband agonte binga HIV positive kabana ta ko ngakatiba to have for so long time, lakini eno yasikiga ngakumya aigetaka onyoma mukungu kabere. So mukungu yokabere nakyakora munyome nzika akoni ne haki tatake tinga nensa bya kisiko gali igo asana kingo koranko bero nande mete egende kenkyade basubata bange gutama kurasa banyomire na kekyo. Coming the next minute tushike pamoja. That's what we're talking about today. Abantu bayiwe katiba kabantu igento bakuri endagara yomubere ne yomubere, abantu bayiwe endagara yomubere. Abantu bayiwe endagara kerekeke yomubere. Mwete endagara nere yomubere endagara chindagara ntire aina mbali. So I have a husband. Make sure nga kwa ino muswati uwe endagere atakere kwego. Mwe endagere ya yomubere. Tako molina. Waza kumunyima chakula yake. Mwe endagere ya yenchoi. Mwe mndo pia ya akule pole. Yeke kusiti seino. Do you see? Kene ya kusiti seino kutatiga iyo kitu. Damari nyamari haki ndio kuingia following, karibu sana Damari.
Totenge kola damari mokoli n'abantu yaki. Damari. Onyomere kabisa. Ore bwoko koroko musubati mukanya rebe. Ega nekoro kugekohera oruko mukanya rebe. Okweka tibo musachogo. Nangia konseti seino. Abandi bako basacha mena ora baroro bari ana makobo. You don't metina ki this the time wono. Dakare wika gari this the time dakare kwebere. No mete musacha. Omete saba subati abeiga babwato bongo geto bokesana. I call them water bongo bakumno bwentuga. If you want this abasubati abeiga if you want them moiwane tori nwe katipa. Moro kamareta ama tam. Umareta ma sweet. Yeah? Karamurange ay baba mago koro. Yeah? Na bomete pika tari mago koro minu. Lakini mopandike mago koro. Yeah? Momete tari sweetheart. Ay mopandike sweetheart. Pandika yeye. At the moment lazima atafanya nini? Atakuja kwa line. Lazima ataka kwa na katiba. Lakini mwana mwasacha naro gochanga kosoyiga kosoyomukane ayemukane nchugocha nchemo ayemukane yani you force. That's what we want to talk about today. Erinki mwandenga yangire wakora bando ikabadi sapia yangombe kerinki once more. Batendara beke linki mwete sauti yanenja ara atwara mareri teira na normal. So I'm not taking too much. That's a normal at the moment. Lakini nende I'm trying to retain ila na pack. Tumakona ki itakuwa sawa ama haitakuwa sawa. Let me hear this. There is a call iga. Hello. There's a call from this side. Na beke nambari bari batebe ya basinyuko tuikera through a link. Niliwapatia namba ndio wanapiga, lakini kama bado hawajafungua tatranya rege ntekeiga kwera nande gocha egere togenderere yanaranyora amache naranyoshe sauti ya kaigo kutoka kwako nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako, niwe wako. Shike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako, nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako, niwe wako. Tamu sana, tamu kama nini? Sema shike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako, nipe nguvu na uvumilivu Baba, niwe wako, niwe wako. Waezainua mawe
mawe ya kusifu Bwana, ukainua hata miti kusifu Bwana. Mifupa iliyo mikavu Yesu ulipa uhai. Kwani mimi ni nani nikiingie na kinywa changu? Uliniumba ili nikuabudu, uliniumba nikupe sifa zote. Mimi ni nani nisikufanyie haya? Baba, viumbe vyote vinakusifu wewe, wanadamu wanakuabudu Baba. Mimi ni nani nisikuinue Baba? Baba, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea Baba, pokea sifa, manukato ya sifa yako, ni yako Baba. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Uliniumba nikuabudu Baba, uliniumba nikupe sifa zote. Mimi ni nani nikunyime sifa hizi? Mimi ni nani nisikuabudu Baba? Pokea pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea Baba, pokea sifa Baba, manukato ya sifa ni yako, ni yako, ni yako. Alright, network yangu inakataa. Okay, network yangu haiko sawa, naomba msamaha kwa hiyo. Pata naishughulikia. Network yana today is a very poor. I have a very poor network today, but I hope itakuwa sawa. All right. Shike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, ili niwe wako, ili niwe wako. Tamu sana, tamu kama nini? Sema shike mkono nisianguke, nahitaji msaada kutoka kwako. Nipe nguvu na uvumilivu Baba, ili niwe wako, ili niwe wako. Waeza inua mawe ya kusifu Bwana, ukainua hata miti kusifu Bwana. Mifupa iliyo mikavu Yesu ulipa uhai. Kwani mimi ni nani nikiingie na kinywa changu? Uliniumba ili nikuabudu, uliniumba
nikupe sifa zote. Mimi ni nani nisikufanyie haya? Baba, viumbe vyote vinakusifu wewe, wanadamu wanakuabudu Baba. Mimi ni nani nisikuinue Baba? Baba, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea Baba, pokea sifa, manukato ya sifa yako, ni yako Baba. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Uliniumba nikuabudu Baba, uliniumba nikupe sifa zote. Mimi ni nani nikunyime sifa hizi? Mimi ni nani nisikuabudu Baba? Pokea pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea Baba, pokea sifa Baba, manukato ya sifa ni yako, ni yako, ni yako, ni yako. Haleluya, Baba, manukato ya sifa ni yako. Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea, pokea, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Wewe ndiwe mshauri wangu mwema, wewe ndiwe, wewe ndiwe daktari wa uzima wangu Bwana, wewe ndiwe mganga wa waganga, ni wewe tabibu wa maganga, ni wewe tabibu wa uzima wangu, ni wewe Bwana, wewe ndiwe daktari wa uzima wangu, ni wewe Bwana, wewe ndiwe. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Zikilai, the African melody band.
Pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa Bwana, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Tunasema pokea sifa, pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. Pokea sifa, pokea sifa Bwana, manukato ya sifa ni yako. It is more fire, more fire, more fire. Anyway, the trust 30 moment to round last round ya mwisho 3 ya mwero. Chiteka charo giri komunisano nyuma chiteka chinsesano chabona maragoba. Mati it is the first show. Nane na to kigarigo ega karigo sigase giga. This is the first show of 2022. Najua, it has been a long time. It has been 1 month since we met on the last show. Yarenga last year, December 24th. I think that's the last show to correct. Oh, I remember nikifanya show ya 31st ya kuvuka mwaka live kutoka Tisa South Mugirango. But today, since that time, we have met today and we want to talk about issues chile concerned na marriage. Issue chiko concerned about in a marriage ari married. Ano materi nga enyomane sense. And enyoma it is specifically as abantu bari of age. Abantu bari recognized kokore keke konyomana. And that's why we are talking about a very essential topic giga. We will discuss all about what? A bedroom issue. Okay? A bedroom. Haki ya mke na mume wakiwa bedroom. Na mbona uwe unamnyima mke au mume wako haki yake ya kitanda. I have no more swati. I have no more swati. I have no more sacha. Inchi yako gara ori no nginowo haki ya kitanda. Mbona munyime. Aba swati ne tumunkwanere by the way. About what be very open. Just be very open. Be very blank. Very open and ensure you key. Let me tell you, speaking in behalf of women. And about swati to about neaki a katipa morigo soma ne PCDE. Yeah? Do you see? About sacha. What makes you as a man ordinary you know tati msichana wa wenyewe umemleta kule ama nimetaki mimi ni kuleta unizalie na uende hata usinaacha na wewe unanyaki nilikuwa naangalia wapi no what's the purpose of that nyinu babere ss nenyanga okay tenyanga ss nemboli they won't be on one side SSN nyangawu mbi koba in one room. That is it. Nyangawu nemboli they want in one room. Weke kende keke ekene. Yani weke nyangawu eri keke eri emboli. That's is in a very way go automatically. One of the issue we talk about here today. You as a wife. In kyoko ni no mwako yo. Ya mure nyomo. But umuri nete tote como amarembe. Hutaki asome katipa. Ngia kuseti seino. Katobora ni. Anto ito tebane ken. Ni nini kiri kutwanga kwenyu? Kira kwa rute seino. Kwa metenga ne katipa kwirira abande. Wali ke bitabu byechi katipa abantu basome. Yeah? Were you not aware of that? Yeah? How kwa aware of that? Nkwanenga aware. Muswati bori kabisa iga urusiri seino you can come hano ike wogo kwaro wasaburere kwaro ate usangana chimora chikwa gachu bedroom rogoro na mate you can enter into your bedroom
umeingia kwa bedroom yako, unalala, unajifungia. Mume wako akikwambia mzee, mami, sweetheart, sunipe katiba. Vita inaanzia hapo, kugombana. Ati mbona ulikuwa unaongea na nani? Na kimono oyonde. Mko na nani aje sasa? Mbona ulikuwa unaongelesha bochere? Mbona ulikuwa unaongelesha kemuntu? Mbona ulikuwa unaongelesha nani? You see. Ati mbona yani kizingizio tu. Kizingizio. Unanyima mke. Wacha tukae tu kweli. Wacha niwapatie link. Na mweze kunizungumzia moja kwa moja. Kama link imekataa, Duke Kiagenya Gisera awonte minga ya kai. Duke nakire. Mukago no Duke no people. Gisera. Are you people? Are you people, Duke? Duke, we are talking a very essential topic here today. On a very essential topic. Indage tukomanya abaswati. Today nada kore muri abaswati. Today I want to talk about baswati. The women, married women. Inki giye kuruseti seino. Ninki giye kuruseti seino. Ni nini likotwanga kwenyu? Unakuwa mchoyo. Ati asiwezi kupea katiba. Ati ati sasa nimechoka. Ati ni yangu. Mimi naamua vile nitakupea. So tulia, relax. Unaamua vile unanipea. Kwani nilikuleta kuja kutaka mayai? Ai kakie. Wacha kunikora, wacha kunimaliza. We want to be very honest and very realistic. Women, even the people says, you as a woman, you should give what interests to your man. Lazima patie Mme Wako Haki Yake. It is like that. It's a must. Lazima umpatie haki yake. Whether you like it or not, you have to give him. Mpe haki yake, mpe. Hata Biblia inasema abasacha abakunguka abasacha baba ekibalingeti haki yabo. Give them. You know it is abomination. It's against the nerichiko maminche yebuku vente pepongo kwana ki ka musacha ogo egent kirikero. Ponives maina, my brother, long time man, ukofipi kuntu niko poa ama kuruntu no anda, my brother. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Ponives maina. I want to give you a link here. Ponives maina, we want to talk about over this issue. Yes. Yes. We want to talk about over this issue. Eninkingeyo. Onebu kungote bena ki omosacha ka omoswati engeri yaye. Omoswati ka omosacha ogo engeri yaye. Yekele ke kwego kwana. I hope ngene ko rusige igaba mondesta ga bate people fast iga mondesta bana abana bebuku. They give us that verse iga yebuku. It yayo to well and good. Yazo kwa bia so that yeto konye. Get zaidia. Tungezaidika. Do you see? Tungezaidika ebu kwene kiokwana. But the reason kena ki penina ka ki penina UAE. Yani penina, are you there? Penina nono umepotelea wapi? Give them their things to eat. Happy New Year. Happy New Year. Yani penina UAE is Qatar. Uwontu kanana penina umusata agote kabisa igana ki baba sweetheart ware kongonjire ndaganto iga
egeren niwe na kiebin tebi gocha ngabono mete ngabono indigo kwabin tebi ngabono umupimere tembe opimere to musacho gembe. Why should you kuri no musacho go haki yae ya burire ngiye kwara mwanganya mwagenda chikoni, you know, over smart, I don't know ngi moko bisera. I want you to be very blank na no tena ki RPCD so that tokonya ne na tokonya basacha tokonya these women tokonya abasacha abaiga bandu bayetire. You see there's so many suicide, there's so too much suicidal abantu they have killed themselves, abantu bengentire bandu behakira amasasi abana babetanire meyo because ekatipa kitu simo katipa stebe katipa ekatipa imeleta watu bantu baitana abantu bakule igore ekatipa, lakini you are survive, you are a woman. What should you deny kwa mugakogo haki yae neto monde na kiko kuri kuntu ego ndeka to bari ne haki neke today very open kabantu bari very open, very open, and I want you to tell us no, you know ndeto monde kabango basibore nemo baba sumonda kiko kuri kuntu we do this because of this and this ito kubari ne haki asenge ntukere keke neke. Do you see that monte biga on one eka tuwatri tense sema iga yende ya kabere ndere around yo mweno echi saa 5:27 this is the first show ngubata keri nkega kare ko nkore ebisuguni nebyuni, but I hope it will never be the same. That's what I hope so. That's what I hope so. Things will change very soon. I mean, don't go to Nchibire very soon, but njetigamba konye inukira damari nyamari mimi kona homa siwezi ongea haki that's a penny nothing Nico, this year Nico Kenya, I will support you. Penina ore Kenya go kirete tigana romana Penina UAE ore Kenya kabisa ore comfortable otameta sikisi yote gotoka asikukurikunda utoka. That is where Penina buya toka Kenya baba ayanga gotoka kwani nchetiga yani hey. Okay, karibu sana kwa Kenya, karibu sana at this new year to see you in Kenya. I am very much happy. Damari nyamari, mimi niko na homa siwezi ongea. Haki hii mchadara imenipita, but from my side, kitu yenye inaweza fanya unyime nikaa akona mpango ya kando. Kaa uko na stress, uwezi kuwa na feeling. Kaa uko na drug addicted, inamaliza appetite. Kaa uko na pain when you're playing the game, haki liso ni mingi, siwezi maliza maoni yangu. Kaa uko super, peana uwezavyo. Obe, hey. Damari, let's be realistic. I know what is stress. Oh, you talk about stress. Why can't you give him motena ki ni moda stress? I think kose mwane kere. You know, mwe haki yae. What should you stress ni akiko tuare kama uko na ped? Stress ni akiko tuare wakati mnaenda kwa kitanda. You should switch your mind every time, every moment. Lazima uweke mawazo yako yafahamu kwamba leo tukiingia kwa kitanda mzee anaweza hitaji stress zangu zikufie mbali. Yada stress ekaramu akorire gosome katiba
kila mtu understand ki tumesoma katiba tumefikia hapa. Why should you bring stress kwa kitanda mpaka unaama? Wewe kama uweze feel, mume anaweza feel. Penina you make sure umetutafuta kama tafadhali kama kwa kisi, welcome to our studio and greet us. Itakuwa noma tena sana. So what I mean here, abasubati tatago to pimera tata. You know what makes so kagaya sai, and I hope so kagaya ne camera one nige show na toriga mabekele camera mwana na basubati bati ne para bona iga bosongorogoroga chituka hapa pesa ne teba praoni mwamu mbane tumbanyerere 3 round no chire bono kokori no musacho ogo agoscha anda alio pimeru ya 30 wira na nyomba. Do you see? Ekero musacha agosoka mpango wa kano umusubati ore nomo okomeki husband usomu gako feel I have a wife. Musacha it is no day ala soka kuri mpango wa kano outside there. Lakini moturiti buna libarachi omorote buna libarachi. You know your husband should be your husband. Because mtenga sweetheart wachire kwara moyeri nongoro geita agari. Imagine yesese omugaka gaikire sese kora egwake kaminjanga kai wekire gocha wachire ese sana ya moyibya well ikibusikia mukabisa tinga kogochia abana mugakwika. Lakini you as the wife or very busy toloti kusoma kanasi tukuregasi orosire omatenke mwaka karibu sana bora segasi ero ngorinera karasi bare nusibya mazi tukanira sapa nomorote abunga hono chomba chinyareta. It is your husband. If you want to treat him like a king, someone outside there atamtreat kama king, atamtreat vizuri someone outside there na tena mpango wa kano orochori no musacho we ekatipu anemereri animambio molini anemereri anya ore sikonara ko masikara montenga kake ore smart baba tata you look very beautiful, you look very beautiful tata, you look very beautiful kijana aikuntu you look very beautiful ante musacho itakubate muswate hiyo mpango wa kano akomeka tipa ayakwanya komorina mwana mwana nyombo makembe ine mbevane sese nekebusi. When it is time for paid stress muswati withdraw your stress from anywhere. Muswati withdraw stress kama asore ke seri ke tenga ke kem bedroom mind bedroom no tinga in sitting room ene room yabagani bedroom. Once kwa bekira mogoro okogoro como step in, make your senses inga manyana na ki bedroom. It's a lot to happen. There are more to happen that side. More things are going to happen. Kabande kati wabante haki yabo. People should give them their haki. Abaswati mongi wete ekekira turara akore ndeko kwa mpango wa kano na tukora mpango wa kando tutamaliza kitu inaitwa suicidal. Tutamaliza suicidal kabisa. Ntoko ureme chande ya suicide. Abantu kuita abantu kwenyenda tutamaliza hii. This is not hesitation. At the moment you recognize your husband. Eric Onchwang. Yes. Fipi, happy New Year. Happy New Year to you. How are you? Puyande. Karibu sana ndugu yane. It has been quite a long time. Koto mende karibu meesho ndugu. Karibu sana. Eba. Nde well. Hey. Iko salama? Abongo wete na suicide nero. To kumete ndekata suicide. Okona robote musuba onganyo chikorara chikoni ochikorara sitting room owotigera bedroom. Nakingo nkiyeko gera
musubati ta kwe haki ngia kwa tu ko musubati oge haki yae Matege ntekine ya kongusana. Nekikia galire? Ebinte binge byabunekina. Wano machanda wasange bakotwara. Bale bachietande. Bona chieta kaisana kabona goja kongenderari. Ande minja ande ko chimoina bwa bere chikoni. Ege ko gara roje suicide ya ile nyinge roje mna lero sikuisha wasikali ga roje mna baru anelete simi yoka iga simi age gol imagine ene ndengo bagera biti ekepesana que pueden tekiligere ligume abantu bekaranze bakaruze nezemina uzineni college bara koleru taro uzineni ditati nakimete theko ya mwana yape ni ndugu yane ni kunyima unanyima mtu haki mwanamke anakunyima haki yako mate ino mochano kwa tena utabi naki se guacha tata beto mañatia warajire uzina matukabere ero jira asako ganda botame ako ira na wa de mutu ko ngati kwarali setingi wetu buya era na isa ngeta sareng wana wasangi depression yo mate akobwatire bone kuna mondo ju wake sabo raya buya nduo motigero na bana na induma basa andori kote uma tengera boy yes nte benja ko sakaro ngono mosachi seina bori nte benja ko sakaro wachu wate bali ndio sia atige chef wasangirende kwa ruro akidada obunda bana tabana toligie tokora rue counseling inki ekini mono ekini kero gyoma tengero ndagare anale ko saba nalinirwa ende iwani de iduti na igubuya mare wako lo seko kana usinegas kwari yes kwanda kwara tingi depression ya basoyi kwera na kwabera matukabere wata bamu yani motigera labo ni nduense tubando kama bugita solution iba gogo ita oligi your closest friend umo consult yes gosera na kote bikende umanda na bosangi harusi depression ya kidogo abo made tale bonzi yokote oko ligyo lyo made na akini nteba ota chigongwa na kwarali ale we ndo bona bona usiendo kya de telefono depression ni nyinga
Ndoju wage wata hata wana ningo tigera ni. Ozeli mna manongola dagira ndikira udia. Ngora igune megana sana kuruenze ya bonjari kuruchinze mechi mata lakini mata bawe kabato bisi. Na ndo mae tingendo kia muita mambi waja ko una mangana nyom. Mangana Kitanda. Kwaroli. Bwana ngito bwana ko na kerokyo. Liswa na ndo bwana ko boli. Na kibono to bwana we consult ndutwe. Na kinde te monte biga. Ito konyana. Manchi de borere. Gete na kikya bari ko ro monte. Akopi. Roja bwana ndoli komia. Bi abantu ngo kubare bare gore katiba. Katiba tuga. Twalira. Wanto bwana ko ya solution. Yes. Ndimade se do ko ligo sene seminar. Abega sina kenyoro to dana kenyoro ndo bade seminar yaba. Niki depression ni yego. Kora takara no muswadi na boko mori Facebook. Ngora eni college ngora barege sasa najinza sometimes lakini naboko kora naboko so ngora na bwata naboko so amwa bakoro kurota murumbi ale North Carolina na bono ngora bori ale na kimuko na gienda gera baka bakori yakole yenda depression. Depression ya bona ya tokolire. Ndoli go gwana. Nkwana nja koza. Wachi ko sekerero. Nagibona yo korolekana. Nani sense enugus. Ndo bwenda ko ligi by the way solution. By the way na bwate muswate omona te baiga. Ngendo yekogera babali nabasacha nga bagotiringana namugora ame bari kunyara. Ekyo kagaro no motoko mwa namo te binga oranye no bwato mwana omoke. Kwagorire nyama. Mwana igo nyama tari kuri. Ta kunyara kuri. Oko mwa omusori anya goteberera gusoko munyama namauga. Sometimes zama dendo ke kochrabu. Ande kinanyori ke kora happening. Mogo ika. Amoge ke tikyanda. Ndege bona teri korum. Na bona roje nene bwata maguta. Bona na we ko gwe gambi. Ma de nega ne kwa kwan. Zina roja mo. Ona wazangi na we ko gwe gambi. So kwa rutere tu abu. Watio mosio okora. Ojabu ngara no igwethe. Wale to ye wapen. Ze wazangi naro janga mugete. Omoga arai. Ana kwale asomo jando wojojer. Ono wago ya kwanya kweboli go waja ko na no inera na sai. No imoga kole. Monto bosaigo. Monto buira nana. Anda busu sai.
inoro muchana gose naro gocha turi go prepare mondo ni kucha ni kwanza kukula tu. Sini mtu wako bana, unamprepare nini? Usina amedaki. Usina choka iga ABCD. Tera simu yako prepare. Yaro. Lakini na baga tabana ki. Mbara baga na bana mondo gocha. Iligo prepare mondo ogocha gocha tugo. Tikwale ngawe ofu. Wano leno mate, abo mate oiko rutarwe gati. Njuma ndengo chile nasinyo. Yango tebe kene. Naba swatu watu muna damari nyamari gasi nego seka. Grace wa elimu na kule. Damari nyamari anaseka hapa nje. Eba seke kabisa. Swear my wife. Mukane. No bwato mukungu. No the people. Nje? Baka bana batatu. Bono sumuka go se watira. Mwa bedroom. Yeah? Anything can happen. The key. Mwa bedroom. Anything can happen. Because yaki yago. Aya damari na mare preparation keke. Ati kukurikundo preparation ni lazima. Damari na mare tiga bakora. What do you prepare my friend? Unaenda kuosha. What unaenda kuosha? Ngia goteba. Awata yanga preparation ni lazima. What do you prepare? What do you prepare? Tari lazima. Lazima. Prepare nojo wazi mwasieka. Abo mate anytime there is something might happen. Yes, you have gone to bedroom. You are my wife. You are not my sister. You are not my mother. You are not my cousin. You are not my relative. But you are my wife. At the moment, you may step on away in that room. Set your mind. Na bere yar. When you set your mind, I'm not your husband. Where do you take your mind to? I'm your husband. We are in the private room. Ngiatajo ile video tobora ni borongo. Wewe damari bana kuna kutucheza hapa. Mwambie ajoini hapo tumuulizana. Akuja hapa. Grace wa elimu lazima romantic. Wa elimu wacha mchezo. Romantic ya nini? Wewe ni pipi yangu. Sasa nikuambie. Saa hii niwaambie nitoka sasa na kamera hapo nje. Saa hii vile nawaambia, the moment natoka hapa hema hivi, hapo kwa barabara. Unapatana hapa. Badai bache ni hapo tobora ni oboronge. Emi nyapusi ngoyo. Chudi kuamboka. Baba. High five to you all. Lakini nimekumisi sana. Baba. Yani ugacha. Wana usangi. Narodi de migo jabu. Emi. Narodi de minyapusi go jabu. Igara ile. Emi. Kurunguntu. Sasa. Poa sana. Pia mimi niko poa. Niko swang. Sasa. Niko poa. Nsembu yande. Nale kweta iga. Kwale kweta go mere discussion. Tega bono ga igomete anko nwale gabu bono ga igana to kwana to se kobwa. Bono dia to era sana mono kwale kweta. Uzeina. Emi na ko boli. Emi iwa to ko era swatinu umusacho ogo okumuri akiyae. Kara moso na re bedroom. Akora kana ki emi baba nchigota kwaga na gochoro. Kama tine banga sisi prepare sina muti. Na sikio kumukane liko sababu wewe ni pipi yake. Kwani mkiingia bedroom mnaenda kuimba ni kwa mnatengeneza, si unajua kwamba
ukistep with that room anything can happen. Kwani akili zenu zinakuanga wapi? Akili zenu zinakuanga wapi? Mnataka kuprepare nini? Kurukutu nani toka. Yani kama mwagenda bedroom like every day lazima mukole ibintu ebi. Nje lazima anipulipie. It's a must anipulipie. Kama tago mpulipie sina mood. It's like that. Yeah? Kwani amaya hen mimi ni kuku. Eko bwatu ngakata. Wewe ulitoka kwenyu, ulikuja kwetu, Motevi angeri Motevi. Erikara Motevi. Okay, nilitoka okay, arana kikiando usetse itoto kamanya gote. Tukae pamoja. Na kikiande but hata kama gaki kurungutu ngaye nswango gote. Kwata. What is that? It doesn't make sense. Unataka kusema ghorofa hapo ndio upeane? Anye gata ketiri ario goikara mpulipia nonye koru mugasonga ki ngotsa abo sonolenge gasirero rera mangana alimbo na kali tari nganyore ngusibye bintu nganchwango gose nabanyo nebe sike biriti yare konga nabanyo nige ntare go mpimedu shwa aligai Zaya ukingwanza Eriki Nga kikwara kukwana ngongo yu. Mate? Kwani. Diswali nina na korako bodi kwanza nyuma otara ni lieli. Bodi ai. Ngia kogara. Emi? Ngui ngotegerete network tirantami. Dera koruzio. Nkoboliga. Ngekora mo ikirali sometimes yo koruterwa. Omusacha koruterwa. Osinzo korutera. Aza wakolera. Kila mtu ajibambane na hali yake. Onekera kwa kodo tete ngobereke. Shwali gaki. Oso wako Taligo. Mine tiga. Weka mangana kwa sireri. Tu aikira rimbu ya talibo. Wandu teire. No ngwana tuli ko ngwana. Ningi yako gara. Kilo monta. Akire tete kwa kende bono. Bana tali ko kwana kende. Okay. Community nana ki bono to ikirari to asiki kaniti abono kibeke boron kwanya ko gosnyu kibeke. Ikirari to asiki kaniti wako. Kerero nak. Ngito kirera. Okirete tele ko gara ne kende. Ya. Tigango te virito legali. Oiko buge yes. Oiko mali na korole de goja. Kiresi karibu goja. Ayeriki tiganguane nekero wetendi wakonyoro yugo kira oyae ni umuntu ole nomo okomoni ngora komoni ko bwanzu gete yani sweetness no komoni buya egere na kwa moyo kwarorire naye nali okuganga baby bono igobon hapa Diambo narole Grace abu Grace karibu sana. Grace asikangi kisi. Tamali ni moro abu bwazi. Okay, wacha nilete Tamari. Emi namsi shikilia hapo kuna deni yangu. Tunatafutana. Shikilia hapo. Grace karibu sana. Nimeongeza nikitoka sina shida. Kurungutu. Emi koratiga. Okay. Koratiga. Emi. Niko. Toragre leo bade swali ya nakoboli. Swali ngoira nile tata.
Ngo kumiote nso bwete no nyara samba nganayo. Ana bede sima no mo. Ayar to ko nyara. Ana sima ke simite sa ko sa ko lima. Okay, let me welcome this let me welcome Damari. Ukienda kuweka simu moto. Television ni mute. Ndio. Amefungwa. Television ni mute kwa Rwasare. Grace asikiangi kisira kila natupata na mwatia nafasi. Kidogo tu nisikie Damari Nyamari, but Mnaps hapo ni hiyo topic anapenda kukuuzia. Atatuambia. Unajua sasa sasa anaweza ongea sasa juu ako hapa akiwa huko penina UAE lazima preparation ikiwa aki sio ukia tu nishikie huku nione vile iko naye pia yawa penina wewe nemi nafsi mnitafute. Okay, Damari. Yes. Mambo vipi? Sema, kama ngwete na kimbu jamani. Tumbia tetu kwa wote baba lao ndanekilia. Damari ndo kwa gweta. Mingorote, Emi, Grace. Nchini kwa sebu ni preparation na kwanero tuntu ko kan. Desi ora ile. Kote ne ransima. Ona kinyani na muka ona kiona kwa sababu na tini automatic. Kwani ni nini? Unaenda kutoa nini hapo? Ningo unaangusha chini po na kazi inaendelea. Koikana kuna manyama yo keri na kio. Sikiarwa. Kana ke mama. Romantic dinere koleto bwansi. Emi mbona gwajira bona boli. Ana naboka. Ndikane. Kigereso. Tabe giresi aboke. Grace asikiangi kisi tafadhali. Anasikiangi kisi. So, Damari. Yes. Umeingia kwa kitanda. Mama bedroom. Kwa bedroom akili zako zinajua kwamba hii ni bedroom, tuko mimi na mzee wangu. Anything can happen. Wani unaenda kujiprepare nini? Unajiprepare bana. Juu day ilikuwa mrefu. Maybe hapo kwa siku umekutana na mambo mengi, hata wakati ulikuwa unapika mlikosana na yeye. Sasa hiyo time yanakuita hata kirango atikiane chiyoyo chiane. At least yako prepare ako kama jeta sweet word. Alafu umanye gutanga umanye wansi nona asa unajua konyora abe ile bijarinda meltia tere ile bijaika bona yanyo kwanza shida na redio kuchiare tamizi bona keremo kwa ende game hii konyora wansi kuibu nini pay unasikianga uchungu. Sasa hiyo kusikianga uchungu huwezi fanya leo na kesho uachilie, unaweza fanya once for a week juu ya hiyo uchungu umontago chakula sakuru na tunaona kwa ile bedroom usieke room mwana. Lazima go prepare asa you prepare na bamukago kera go prepare bono wenjoy. Turikoro sana binte na keko kera bono kwanyona na kimukungu atairi nche ya sintaki. Ngende kitanda kia nenda ara. Pesa ndio tari como prepare asa bono ko nyora omete. Kera ko ende game ko asa kuiburu. Lazima yani bono Yani Emi nko nyome wakaenda urade tikoni. Njoma ai kukuntu njoma ito mondo uraenda uchikurada tikoni. Ninge ndio mondo utaku prepare ya. Mondo utaku kuruka marieta maya utaku prepare mono kuruta prepare ya saa yibo yale ngike ndio wenjoy. Ege ko bigente ye. Eseyi. Yani okorola se, yani kwa na kwali kuitwa urwenzo ikende kya. Ikero gero nganya no nyino ko nganya mutenji tibi. Iwe tina kinye noko sa runo yo bekiri chiyara. Kwa ndo menye chikoni. Alafu maybe nandi kende maybe kiragede umusacha ninde olinu
All right. Nataka ushikilie hapo Damari. Nakuja kwako. I want to hear from Grace. Nani wameenda? Oh, Grace. Mambo? Poa sana. Mumwega. Kwega fio. Umepotea sana. Karibu sana. Niko poa. Tumekumiss na mimi nimekumiss bana. Pia mimi nimewamiss nyinyi wote. Kitambo sana bana, tulikuwa nanga hapa. Lakini ende karibu. Simu yangu imepotea lakini tutaongea tu. Sawa, karibu. So we want to talk about issue mambo na ndoa. Wewe kama umeoleka na husband wako amekuoa uko kwake akikuita bedroom, sio unajua kama kawaida lazima nikupenda, lazima ujitayarishe. Si lazima tutayarishane sisi wote wawili. Sasa unampea hata Biblia, hakuna mahali Biblia inasema kwamba unajitayarisha. Biblia inasema patia mzee wako kilicho chake, haki yake. Na wewe mzee patia mke wako haki yake. Sasa hii imetokea wapi ya kujitayarisha? Hiyo sikatai, lakini lazima sijui nitaje ama lazima prepare, ajiprepare, wewe ujiprepare. Uwezi kuja kama umenirukia tu kama kuku. Lazima uniromance, nikuromance, at least tukifanya hiyo kitu tukue tuko na ile furaha, unaona? Mimi naongea kwa side yangu. Mtu hawezi kuja kama amenirukia. Huyo mtu nitaona kama ananidharau, sijui nini. Anakudharau? Unastahili uniromance, unionyeshe mapenzi. Ukinionyesha mapenzi na mimi hiyo kitu nitakupea tu vizuri. Mbie chukua gongi tu. Lakini siwezi kubali mtu anirukie hivi tu. Haki hey. You know, kwa iguli. Wacha ni kwa mwenye aliyetanga jina na kuprepare hapana, naye aliwaweza pia. Kurukonto, nikuulize. Wewe huwezi prepare bibi yako. Utaenda tu kama umemrukia huwa. From nowhere. Ebu Grace muulize. Yaani kama umemrukia huwa na tuseme yeye tuseme Kurukutu ako na hiyo hamu, unaona? Na mimi apate sina hiyo hamu, unaona? Hauna hiyo feelings. Hauna hiyo feelings. Lazima aniromance, aniguzaguze, nini. Akutoe hata nguo at least unaweza. Alafu sasa anaanza tu. No, you are married, my friend. You are married. And what you should put in your mind, I'm married, and time my husband at a touch. And time my husband, you must be mzee wako ujue kwamba huyu anahitajinga hata hitaji kuprepare. So what panga in time, hata kama isi kwa hataki, umekuwa umejipanga tu inapita. Hata kama hataki. Kitanda napata correct. Walai nikiweza kuwa baby nyokote. Naweza mpaka na trouser, skati zote. Mimi sasa nataka nikwambie hivi, kama hizi ni prepare. Hiyo siku siwezi fanya hiyo kitu. Haezi hata niguta. Ubuntu. Hapo ndo na ile karibu sana Eric. Hapo ndo vita inaanzia Damari.
Iswali na koboli emi. Sasa naanza kukuguza tena. Mimi anafaa hata kutoa nguo at least ujue. Kurukutu na kule nare kwete na kwamire. Ningi. Oh, gara agenda kwa. Iswali talibe na koboli. Koboli iswali lisi nini? Kera mo taina. Yaigire wano bwata ati feeling talibo. Koranga na gyoko ira na epaka. Inserimbo ati feeling siringo tagete. Tutebe tueta nete. Wase nagot reiga. Ntueta ile naye. Lakini na ikirenga ni thing I want it. Tienga kingo kare. Mbona kongo kukanyambo sebano kwa rule gasie. Otebi na kibono musuita ati ngo gwereka mugotsa. Ngo amatse bwesa busi. Kose balinte kete. Alafu ote ngwe oikaranse. Ngwe osena gaturungi. Si bagaturungi akwe. Kero kwa sibira gaturungi. Ainse bono ngo genda. Mbeka kayanga ngaro kagoteba nga si mi turu. Kwarari. Usaka yanga kegete kutigoro iga. Hona alini gongo samuri karanse ba gotego senege pindi oligereti go seni usi oligereti. Kwarari. Igongo ana na tuomeri moti eri. Kana tuomeri moti muse ya tonya. Keri moti ya tonya nse ne kumba. Kana ne kumbiro mate ko yeri moti mate ngo sirili birenga lipi. Kwarari. Ona butingo kajitie bile your feelings no yakubona kiki. No tweta nete. Ya baba tigango nske go tsange ga. Na bogo sangi kwira ni range. Chiga ngo ko ni views epi. Yo ngonya gwete siga abu yani tige go so. Tini ko be kadera. Ya. Ona bongonya gwete siete sigo bon. Bako tsanya. Bakonyora go kombo ngoro ntenga ki bibi njongo toraenda kutsiga iyi igatingo wine tigake Kwangu ini rimbuya kukuntu koratiga asinini tigabona mbaboli aba bonsi babere buna bara damali da damali nangi wete boli Damaris. De tuendelea na Emi. Emi. Kiendai. Bono kwara olile some villages. I think Noroje ebuna depression yabo atira abantu abange. Talibo. Tuendelee Eriki, wanakusikia tuendelee. Bono mochando nora oyomo. Koikore. Nayo ninga taete toka tageti. Ante biyaya lero tinge igweti buya. Ombia. Mambi tesemu. Kwanya kwerengere lina gi oyobana kare ko chimoina uzengo chimata. Acha gaisana gata. Tali bemi. Ono ne question kwa boli usinige ndondo chikwa kwane bwa kore. Okay. Ngoko boli na ma ko zinongi kwete. Yandra wachi korangara lige ndegyo. Wasange bweka. Bongo bwaruki. Usinyuko anda goteba.
no obwerengere nakibona abandi bagochigonteba ginkoboria oyo abo barora kitobwenta konye ligereria gento buna ina kibwanta bwana gokerigereria kwanza. Okay, ntige ntona teb. Okay. Omete abo yego depend from awali. Huyu mpenzi wako ungare koira na monere. Was he or she active? Kwarali. Ngabo no gotsaki ntige tangani. Ekere kwa haki alikuwa active ama yani he or she was active. Ono chakire ko reduce activeness ya chake ko reduce hapo kuna kitu. Ngabo there is something fishy there. Kwarali. Either this person koligeri isiko kwarali iye ndongera arora sore either tokana naye gutani but let me tell you one thing ekera mangana ya sokire naboko nyora gose umusatsa use kwarenge bya somukungu gose okay abasibati abange baite gento gekogera okay tigana ra kwanira sabasibati abasibati abangere sikuise gento nkorora kekuba gera buna turusiko jagonda molnere buya kwarali Ati kirasi gete kwanyora liki tote bosine gasi kwa bwate ya ira nirense kwarori kire yeni nirense bando kwanya turi go profile kende ore kire turi go profile bono muntu uri akora na what is this kwarori ono choma tenga ninzu go saga iga yanta bwati those feelings bona akora ki you are nothing before her kwarori ore kwaro sakire koligere risiko ona iga ntona gotebi ikare kwarori muntu byangire bunebi tiago kuna depression share it to your friends. So meta musana ora temutena ki iko hivi na hivi. Akwa advice na kyo kora ki. Na kyo kora bano bwe kwera ebi kasi utaku. Onye ye mona bo korosa. Nse na bere bono. Gugundu. Oh. I think kuna wanaume wanatuangalia. Wako. Nyina nazemi. Mimi ngotabiga. Tali bo bengo kwa tabinda Pero chimbi yo taba. Mbaro kwa tabi. Kora ziti puleso ni yego jara. Mbaro kwa tabi. Anda chi kwa taba moina. I think ende kintu kwa na kukuntu pataye kwa nyara mutaraja. Kwa tabi yo anda tabi onde moina. Mambi na kyo koro rekana. Wono kwa chaga kwebo na kingoro rekana. Unaona I have one of my friend lakini dende dali financially stable buya lakini ngora jiraro muntu getora mutomo motaiga giye no motabirero gakinanga imagine bana mbori oyo gutomwa aena oisa kogenda nakyo yakorengera ringa imwarenge mwacha kotheba na gakie bendo motebe ribo financially stable buya emi kwarorera umuntu wana inoro muchano esuruisa baro nere itware kuligina gi depression yenga yekurwera Tiganara kubolie ngocho hapo sijakuelewa vizuri. Watenga ki there is a guy wato moiseke. Leo moiseke. Ngia kwa gurende ekyo. Omonto oyo baba leo sine miaka kusine 3. Kusinene. So is dating a guy. Ari musaka so musaka. Bono kirengo mali. Bona kwa gotomo rafiki yanga gagenda mutebi yanyi. Bano. Wanta ro chibuno otigiri wanta ku move on. Nagingo boliti nagi. Iratoka. Nakyakuboliga ntobuna ekere kyakwate problem emi. How can we help? Naboigo. Baswati mutego pimira abantu embeo yani bakani como aigasi yago mwebesa umuntu spending you
lakini osikerete mtu byago komwa ya yamete kare na kina tinga ki kare muri no muntu kachipando sentete buta kare muri no muntu oyo muntu ogo pa itewe Njiko butokera ketia njiko butokera bado Eriki karati kakego yasemi ento na te evangeli na karati ngate emitogendere ento na te evangeli na ki ento na te evangeli ga lomte wadigo korugorona na kwara nikeliga omuntu ogo nabo kumumanya baite utiango tai kurukutu anyoro mwesi ogo yosaba kibesa rio kali oko butuko no mugaso itari serious no bugima oso itari mwesi kamara abere nero kipunga isi your girlfriend oyale asora asoko gusakora okuno gusakora dera go sabe mambi ago sabe oyubona ari yani ara asora singing to yeshibes tiao by the way she doesn't laugh kwaro bono ngo buno ini go ko motiga mapea manyimo taraji konya depression yesio tagitae bie kwa monyene kwaro omoise ko mokanye ku wewe ose neke maene ngote omuntu agosaberero pepi timbwati mafuta ngenge timbwati kende gote ngenge kai aine bengi to kwa naura rakora konda nayo gole kende yo karioka one kinatena naki bai sani barorashe nzengo rali bagango kuna depression ina bongo sia na atunya kungamba at least ngonyoro na yani na kwa rake na utokire kwarori ni bagango kira nere nkoro yani menya konya ko kwaraki enya konya ko ngafect yes yeah ilizwa nale uko bole bona za uneli iratoka iratoka iga aya bona nakolire iratoka na gutumaira umuntu taribo for example na gutumaira umuntu nagaki aya no muntu eberirero akorebo nakio korara ngari kwanza gende gitangana you are desperate think you but umaze tigango tebiga enga kiebo nege siekire bono iga this generation elki tiago ku muntu ngoro yago yonsipi mwensi nini bwega ziraye kikaye wozi ko mwezi ko bande ko yago yonsipi ngotsande kore nande tigango tebi umuiseke ka wansiro onyo mwezi ko wanchire from the art by the way tagoti kunya kuisumbwa nganga gakinya akingonzi kwaroli lakini ekero umuntu atakuanzeti ekero umuntu anjete what you have iga kogenda okomo ekera roringa kimfuko imereduce kwaroli nabere sijui kama umenielewa ama hujanielewa vizuri abona koigura roba okay Mary mwenye watabanga heroes yako kurikuntu hope mkopoa hapo studio na fans long time by the long time to Mary mwenye antigute igo soke nuntigute eminyapsi yani eminyapsi musita tinarange gao musita tinaranga Mary como tama itera siku sishali isikiali wale amanyete wale gao nakikukutoa ko boriga ndiraga kero nga wame kambori ai ngaki tiago ngita rakitingira netirende na yanara kwa oirani na nyomba aya kange dating atumia kanga kote lakini let me tell you one thing lakini si uliona tulikuwa busy kwa ile side nyingine by the way yani okonge date na tumia fair kwali kwatika kote nintenye tumeke kotsa naona aliete ntendige yana nacha colleagues one day yes yani kolie minyapu sambolete
Morara bokirango seito matenka. Jikomori ambora ngoso. Nimetembea. Nkwa ganda seito mete. Nimetembea. Ngainda nyekwenda. Yana nati makamna ntumutege. Akangaro. Kwa na seito kwa mama ko ndingu musikori wa ngora gete bicho wakira bane rangi na muraro go gaiga. Kukundu. Oh. Pero ndo bwana ndo kolega ndakama. Ayo mugaka. Ngwaro lege ndo buneke machuma na mazase yakora. Ya ntebyango. Bunemi ara buna bago tagara bana bago yo. Toje toligiri to to discuss. Tolo logo senkabe. Kwa nango tebyange miga. Ndo bwana kama bwe group. Tara zibuna mosia okeombe. Yes. Kwarari. Mami no mana boyo ego saidia onde go chimoto. Una narora machuma na mazase e group ya Facebook. Mbaro si okeombe. Kwaro rere Christmas mbatarera abana chinta kana bariari alibosonga bali bale esukuru ali chogo baba binto bike bagateba ondora atake gosoeke omena bagocha abana bantu buna batora abana se e grupo ya to banda kama batora si agento get Eyo, bete kisioti ndo wate group nero ororo. I'm going to add you there. We have a group with talk PCD. It is a group nero ororo. Na manere ga bote with screening. So so contact the director. WhatsApp ndoja. Ye na ba kwa tonyi magunda ati group. Yeah. Ngonyeri kane mambi muri. Yeah, Ayemi. Dorojo mojuni ojira. Mojuni okay mojuni that. Ayo mojuni. Mojuni that mwanga. O watro. Igajo mosareria. Ayemi. Hey. Makuru watu kubanga abantu baragere. Aki kurungutu. Tori ko ngita ko mbambora. Ya. Ose to ade abantu ego haki yabo it is after. People should give it their haki. Yeah. Wow, so anyway. Ma kwariru mwana na kyare ma bona eri kingo chino mana ma enere fia na ariete mama ngakana nya wantiga ndiko mana wende bani erangi babari iraki Emi akikurukutu mwako moiya na tsire ko kwani tena unaendelea kukurukutu yeah yambara trade bukara Emi ngo tebera gotigana Emi egendo nakwana na kitwa gwakora turagente beri na kitwa kora kento ekiombe biombe nde ekie no ekikurukuta tanga ikabaka sobo tene ekiombo buget au bati bane kyo matege ko kana sibuna abantu bakisi ot imobwate bono WhatsApp we have a WhatsApp existing for almost 2 years now. It is what WhatsApp. Yeah, no, this is like let me tell you one thing, Kurungutu.
Noma eteke sana ka joiniti kisi oti TV ni kitambo sana. Ina TV ntanga na joiniti sechi kwa lichi online TV. Yani kwa mwe watu tukutire. Yani. Noma tenindi na text etio yonde nga kia kurupoyo mwenyene kisi oti. Kasungura. Koruna kama text ya isiro koro mwako mugimatanya kwa ngadi WhatsApp. Shwari. Namba ke wa text my dear tangondara. Eye we dansa. Tingo mene leli batinga kinero ya rengo kono. Anye mwatensi bono I don't know but. Nyasa ko screenshot tingo ndi Awo ko bajire bono igaro. Yana aya. Umete tisi minto atuguta. Si mimo shende atugutete. Te anga inere. Ya. Tisi minto atuguta. Yono kwa boke. Aye baba my dear. Nabokar. Tewangu. Na kika my dear sweetheart ya kianto kwe bonga kena onesimu. Yani na ikakenye togetana. Ese wantu. Ntore tena wantu kuta. Mambi ngakire simu toseke. Mambi ngakire simu response. Togambe. Ayo musuita atione okurukunere de bukarara. Mo pepe. Kara sumeri baba gakira ara misire. Kara sumeri ni mo happy unia. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year to you. Karibu sana by the way da bukarara nimewa miss. Kona isire kuchikokora patine to koramo. Emi to genda baba no rende mugaka kale gabu. Mode mitoto chitwasanga na naonye ko manya mapema bon tianda ingo choma ati tiancho mepeti na yara goti dapo karara nataka tuongee kitu hapa dapo karara haki ya mzee kwa kitanda no neta kirunyo ko evanga karwa te bedroom komeno mwako onga we ko evango mako mwe eketabu atake kolika Osasa hata kira noko muera. Because nje sai ndi na musaje tingo manya. Bali no musaje na bao lakini Tiko story ya ne tutageti. Konga kinga tingo no musaje na ne tindi na musaje. Ade kwa very more than 2 years. We can understand. 3 years. Manya. Ya 3 years bonongo chikobera. 3 years. Ya, bonongo kingo cha kweres. Lakini oiko mondata yarisi. Ayembikira. One go bira bikira. Tiga go story. 3 years. Yare mubori kare wasite mbikira kwa renge naro ratute amachigo. Mweda to kwa naro. One go tirega. Akagire kangobe. Akagire kangobe ko girike. Aye. Mambi hini box na kia mnikera mbauti ngekuwa chete Kenya. By the way ntonyo ukwana. Sawa. Mambi ko Yane sarata bia. Tomu shene baba. Nare mwangeire gake karore go. Bana musena ikwara thana ati akagire kabano kora tweresa. Akagire ka. No naraba seki. No se varo no chavaro no ya bwata 3 years ka. Yari tete tipo no deep preparation. Yari mna ukura no go to iga. Ore amangana ale bobe. Kenda pokara ni wakakwana. Ya karanga. Korati gata pokara kwanza. Ingi na kwa nginyo irega nta kama. Ingi. Tari dingi. Nkobori na gi. Na pokara gakito tama. Ngi yako gara abantu ban.
Ngiye kugera. Okwamire kenda bukari bagaya kwane. Ya bwana usisi kupresa ya jete igoro. Kero wako nitu gotoiga. Amanyinga nkiatarete. Achete ngachurachu. Toto como ko ikare ga abra rinko iguna no te story wono. Ato tingo moro ke simoro baba na matara sikuisi bunara sharing iskiaring nyo nzambire ga. Ego son. Eko zangi biatirara. Aje yo na sambire peti boro tigae. Kosema no tabokara. Nawa na bo. Nzona boganda na bo mistake. Eri ke ndongerare ko bocha. Osere ke agutantani. Nale ko boliga. Ndongero ko igwa. Bori tata mbagukani bori ae. Nabokara kwa nae. Kana ndenga manyinga ngakeke taige. Oto sen box ya nama ko ngakela sero. Ngore Kenya iga. Ko tara na tarire. Ntiki. Ntikai. Tumwe basiko ya topi kiga mose kwa atari. Ai dapo kara. Ngiye ko musacho okiragere. Ori no musacho ogo yakiyaye. Ngikiragere umuri ni yakiyaye. Umuri ne to mwe katipa. Ngikiragere. Ari ndiri mwana ranire. Yani umwe chisa chindo unaweza choka. Chisa chindo orosete. Ranya no musacho onere na atageti go wana asikiyo. Because togo fosi mundo nyo atageti. Igo tari ari. Ya mundo tari corazón mobere kwani. Yani ngikia kusiti sina. Ngikia kusiti sino. Na kila kini dei. Musacho andete tari ndagara ya bore tari getande kiarembo. Akinya mangana na ara musacho mugwenete mu understand. Because umubere na manyingo gutume. Igo chiso chindo mundo na bata keira attraction umubere. Toko montirende none peche yemo arafre no mutengane teatrare umete tiamba tebiga tinabate for example boniga ka menye tirenene ere ko benke nare ko mukige ya para ga yangane para boy ka boy ka ti machine ti ne chinke mboro ki sai bas ki bate ebabariri mo ngete para iga ebabari bate ne para mo ko nga kini inju 20 ocho pi no musacho wona ki nga ndio sete wakonyoro mentri mukungu kabiri goso chake kwa mpango wa kando no chake kolera tiango te baba oyo ole bunare kurungutu nango te biga baba oyo ole na oyo oro mosinyo roimo kali bakotu omere babati gorari baba akwere ndi agora sari getekyo mogongo baba oyo kwa kona bako genda yango ka niga como no como ngoko kera buno monta agende oino monto gwatete biyayire buno yeyo Oibore ira manyinga gutegu niskare kigo bona ente kitari bana chenaji te moiso onde ngwa gunde deiri na tuomo monto bakaku niyo no como pure no Gurugundu kwa yura nchega kiwa kaje uno kone get respect naningyo kumutera oro ga kitingo le timo tienyo le moyo mangi ga mereire get respect yarire ani era te wanso namboro ngo bungira ni temerimu dapo karara kai mete kamu ga ko ya ki moisa ne kiwe ka wotin ki ya lero tinyi weti ne sane ki ta kuma primera
Gango boliga. Maybe umuntu nabwate period. Umuntu nabwate period omusacha onatagete. Igo kuri na period igo bona. Period sinama tukatanuka. Ndigo sibona bakuganya like amata. Ayata na bokara. Asa matuko bunayo. None bukune kanete. Abara kurukundu tigana ko kan. Kai. Abana yana naza bale. Digango erikara tote bimeteri kinare pipo. Ante dinde pipo. Yo minera tali bolimo de tirono minera one kanete. Ngote bere karo montara abuo. Ekine kebe gete kebe. Lakina ate baiga. Wako mama tuko atano ose wiki. Kwane mo tenyemo gimoko mo. Tiada pokara rato tabi. Urukutu mwanti tigana rago te. Lakini tigana rago te. Inja seke bwane. Omuntu ngoro sare. Kera rituko no. Omuntu na mainga gotume. Eno muntu nabaigwe tari reaction bongo bwa. Abere. Emi na bawata baiga. Akanyage kuboka. Bawata baiga. Maisha yangu. Napata ina naki domete magote. Okay. Intio mai okay mo ver no montorio kalio ke teri bintu mo konya kwa radio kalio sinjo teri bokuma. Baite unentena kubori. Ubno bokuma. Kinenge to kiarengo. Kia tonge tukurukana ni kegende nyoko vero rorio kalio kwa radio. Tokolero mambi tutumoke nana dai. Ono rio kalero. Mambi. Nana appetite nge yogorusi. Oma tokole. Angu tempo. Noroche. Enero. Saa 9, saa 11, saa 8, saa 5. Lakini rito tebe ko sibuna rito bono tutebe rito alinga tsinzi sisi kwa gatoko ta Kenya arana boko. Kukundu. Oh. Ngoboriga. Chize chichose ra toka mchango wa chirenda. As long as unakula chakula kizuri. As long as na bataligo. Ogoiko butu saa 5 ya mugazo. No, Eric. As long as you eat very well. Wewe kura kali chinchu gwechi kali eturunge igane chinchu. Kali china tele chio mungu kali mungu kali kula chakula nzuri. To ba kane chapa chokori ngana numa kwa na mchengo. Utakufa kwa njia. Enya kali ya mchero mwako na mchengo. Mchere kyora gokonye kali ya marabuani. Kali magena mete wiki ngona magena kata. Kali magena my friend. Obe netingu. Osabon ayaka dapo kara. Dapo. Dapo karara. Uranyora musachogo tameti ko soma katiberi na bereigo. Okoryo munga. Osoko matebere. Atebere ranya kongonya konya. Murugutu. Anya kongonya. Dapo kara. Ritingo kora. Yamba boli na ime yenda kamo. Yamba boli otarere nelieri. Oira nena nilionzi, moira nena nenda milioni. Chewansa na arali. They tried one. They tried it once. Ingi yako bera. Those big mazini ziyakara kwa kunde.
Era ready. Big machine si. Wa. Tumetinge ping machine ngatokea kwanza kerengange waru tekolige ekwerenderie nyerero kochikoligio aye kajine totebi aye oge chemuke Ugo itabaka futi bose na mukini oyo gakare ikomi gora ngyo kuri gutia yatamba tambe ikosera kidabo linaki ingina garabo linaki wazi wako nireiga era alerusi Okay. Gina akora. Neto koreiga. Na watemi. Neto koreiga singing cha time charagire 40 emo nyuma akiwa okoro bikuno mbona gocha they watching you guys. Neke. Ekero boto mwana makebuno yabwate gabu atari kuri nyama tabwate maino. Okumo nyama onya kori onya goteberera ekero kino mpanya kori nere nyama na ekero bwate musato otomanyeti nekatiba egento okora neke okomwa omusori anya goteberera na atamanya gosoma ekatiba igo mwanyigure Emi gacho miuti Emi mangana oyo Nze mwali nanchiri nchoga tiamba ni mutukobu. kwana mangana oyo Ngo mwali kamari ago ngraki. kwana mangana oyo Tabokara mwali anotie kobora ana obo musita tukobu ya nande tumera nenga kiende kera turabonira ini turasaka Nagoigo. abantu bosi enze yiba kwani bosi pi Ngoba kwaninde. embura naro Obo gendo buoka bwato nyari ono bakangwete ni nyaro mugaka. na ubali jinga kiaji Okay. Wacha niseme hivi. Dabu karara good night lakini dabu karara to tuguta nyangi itomete no mwaka wa December kane ko gora cyanga cyenya. Karibu sana. Iwe tinga saka. Mimi amo nazo kukaribisha. Aye dabu karara. Mauko. Mbona mojo koro karabi agoja Moja koro karabi mbona koro gote nande gote na kiro kwerende. Ninjengo nyamsi. Nyamsi narorire nyamsi. Mwesi ni mbarosi. Tuitabire kabisa. Karibu sana maokoro. Nduna twara. Ngeke mwara gote ya mandonga bata kunera abane bituma. Musale gete squeeze. Nchenta kuromo. Byangwa makoro byato magokoro ibagana mutakunere nande nziko takunere uyo ndo kutsisi kotika kimutika ngene ndoro yo kunyara kutakuna takuniga gakorerani mwari musikuri nyomu no mugaga kweri ndo mu Uganda ori nyomu tino mugaga mugotu mugaga ori okure one chibesa lakini musikuri nchito mu mugaga ori ko baye chibesa jibe ori arone chibesa pimeta Ahora no mugaga konaro chino nyene na mete mapenzi mako ortaris ngai kwa morojerete ina bukara ya sore jango lindo mugaga oyu Lara muyaji inwe akira yoro mwararire tokoreiga yeto ma to akiro kwa eli yeto ma karatiga maokoro tigara kwa nwete maokoro makona what experience maokoro tebe kene nkikiragere buna maokoro urine umugako uri akiyaye okumurine akiyaye seriously tutete ko moya akiyaye gari skunyuma egendo kende yakabere
Na erasimo ba prepared omako mugakori ekatipa gose kagotaka in time. Okomwa. Bono. Aki abana bana inu tumetina kinda babundi. Ai no be ko bukimeme se iguru chake kurageria ko torisia koboko. Okay, nguchi mwana bose twaragira. Kerenza rero. Ani gaki abana bale. Ani achiri ko babundu samaka gana babundu sukuna kabwate myake meke bakabona naikire myake ya monini ya mukali ko igupi. Nagi magoro ngai kware ngegeregese. No nyene kero kuruga. Rasi mali tangani kabisa. Ora asibie sukuli. Kero wasibirie sukuli ole tagitamba kya waityo bangusa matari onspia onye bangusera be. Umenye kuruororo ole tamachi. Umenye kuruororo gwokyo nyene gasi omenye ne chiko. Umenye kuruororo weka machi iguru. Amachi ali abere. Umenye kuruororo weka obosi. Umenye kuruororo utigo bukima botokote. Umenye kuruororo uchake kuruga. Utigo bukima boyi. Oyore. Ubeke inse. Ubeke chinyeni. Umaye uchaka kuragira. Kurugundu. Bono. Na bebuye kaine. Togo nonye nagotirega mbaka nonye sukuru yino gotira araire gutya. Tingo mochera iganga sukuru boka gutige gachaka kuragira. Ugundu wagi magoro golire. That's manda prepare. Ndamutevinga sukuru. Naki. Ndara mukuna na enguru chinda rwechiga igabuye sukuru bano muyore. Naki. Ngwe kaga gotoga iganara muntega. Namba ngusobo sibuye na nuroche. Ngumuikera guchimate gucyari guchiroche. Togubika umwana gagonyaga kuiguke gusiya mangana yebono butuko namba. Taigwethigen. Askia guchiga ali kwanyora sokoro beire buya. Bona ali chenui. Bona na chaka kulike gitabu ekaramu yekulike gitabu ekulika burungi boli ekaramu bwate kurende ewinere sawa. Epa undani peni kana ene kero ko nyonsi wino tedi ko nyonsi kapua chinde je to bati tikoroka te koroka. Mano go prepare kwa prepare burungi chinsemo chonsi kwa beka round kwa manya wote wikabu kwa nyare mangana mbuyaki nande kwa megishwanga ki na ne bundi nero nere sawa no musumeno kwa megisho musumeno yekero guchikuchera limete manyangu musumeno yengo nyotieri uri manye mwamanya linda bana balero mukali kuli chi kwende chindo miri chichabati ya balero muri kuli chichabati chire express mukali kuli chindo miri echigana chikwenda mwabwana ki mwakoli mwachiri bwana kali ebindagire ya maana kali chinsage ekibukima bwobo liendere mali sosa marabuoni omuongo emiogo inere kolete mwaba singuru lakini mwachire dichito mukale bukima bwetuka nechindo miri nechi spaghetti nebiasi bono kurukungu ngo nanta muro tajua muji wosundoka sinachiro kama nyakanda lilioko like getabu makanda 1 2 kounet kama nyakotaka uanga bunoyo magokoro
I have somebody ase kole secretary nki yanga otwakere direct gocha gate guna kyago kwa nako rukonga nere Priska Mura Priska magokoro ni wata Priska Mwewete. Bwana karibu sana Priska kwa na bono ende simiko yanga tuyatu kwa nekorwa karibu sana Yes, Erike Kirio Wanarare. Yes, okay. Eto pikiyare ngeiga. Umusacha goso musubati. Ngiye ko garori no mu akiye. Kisa chata kirete yaki. Erike yawo tafadhali. Nami tumekia wo mwana sikinta kore. Ngiye ko garori no umuri ne yaki ya yori no mugako we yaki ya kumuna yo musubati. Okwanga ko mu yaki ya epi ombe to kumurina. Number 2. Erasimo we prepared. Erasimo mwaka go prepare mako muyaki gosoko mwa okomwario ka ebinto okomwanga bunagani una wasa bedroom ga emendi asate tinga bedroom mwaka na baraga nikende kwamwa goso ikomote ikomo prepare sawa ono awe bimpira ebiro bere wose bitatu kambe yemo eyento omukungu ali n'omusachi yaki yaye yewe dibendi omukungu omusachi oyo onye omusachi oyo yemu yaye kere sawa sawa igomo it's either omukungu yabo kolega asiengo chinsa chintambe taikolindagira igo matene ndagira nero atere taikolindagira chinsa kora chintambe kera litukegasi taikolindagira igo te Wangihule. Iyo bononya kwa chinte kurumambye se kwa chinte tigasi yawo chinsa wakora muna wakora cyange chinsa usine chinge ngwaro wesibi wagende saba kakabande kwakuta mwali abira atatu ase kwatike to umukungu yo chinte mugondo se ngwaye kusine konda kuri konda mucho kurashu ngachombe ne chimbori nabana usikori gichingeni ya maji na bintu binde bibiri tatu etinga kurumambia sheta mugonde gendanyu ne rongolia ri kombe getari skali oi charanje uri bukumani kumana ndeta igo tetikero kende na botuko naro chise ashaka kurumambia tana ni lekero kende taigo teti no massage oyo era siniga trikore ngani yo massage binte bimbiri ko genda na bandamba kunyara na bako iwana kende kinto iko tinkoru nje tinkoru onye wende ega dokenda sorry ndere yarenge ndere na wata masori abere yani kwepanga gwakwane ogwepanga ane rasima umonte bangeri sorry tangani ryakabere uko bangu ne lazima kwa sababu Egera twaragire guserabrate akorire no atubwata abana ngwenda bari yabo kurara ose nyumba yabo kurara muna tuwe bangete nchenaye abana bashire kurara nara ni bintu byari abangusire none mensa bunana litaye ngwatanga nabulire so we expect inchi narure kubata abana so ebuliro cha konte no nchoka gocha ege tuginde ose wekora mbanga kwarange berali kwarandebi kwaranyori naona atwa chakira diri tu mera nitiri tukulitanga yani kwana tanoni birangara yange omucheso yo guchakira kwerende ntambe tinyara kweresa nkuri lakini esa abantu bali bamayitege mwe yumba understand kwara tayimo ngina mangana mbaye none change lya kurara kwara mutina karate nango ndarora na kinjana kirero kwabeka wono buyere none yanga kwara kurira mosiko yo none yo kurara ni kwa surprise chisa kirimo kwenda kurara kwa mubekera kwa mutimu ngina nchuka buyere none mo ngina no amanyi ngego kweri wegesa none keroje komutayunje gocho konyalyo lya goncho kabwango notayiki tayari akira yoro sokuru
kumati munonga ngajani kurumandi abana bamuliro mutu ebibonye byamuchanjira n'egisesi n'abana naye nolege gorando koronye utabwati bona adabu nonzuka gonja sichwiki tukani amwezi kuishi na amani kingo kwa uwaga bagoyibu mwake obe wa ejemo najumwata gonda goro tachoba gokubu ibabane ndobere bunebyo nebya muhimu kumata bire yagiye goroko nyoro noenda abasaja mbaroko nyora beruete bakora kirasi kingo abigito mukungu mukungu teyali ndabana mukungu tayo simuwondo tayo gukora gasi ngo mwe asiya no kuna kurageri abana ale ndosina amaji yandi gukora gasi ngo lakini ayeso wache tukurumanga watiri wasine bitugi wako wali mirege sima pada saa 10 nalio goche turagere tigote bandi mutukuturagere igote kero kende kandi gusino igota ngorose Ocho kunyo mukungu yo okumutabata basai kumutena kwarosi wasito mukune no matukabira okumuteye yorosete mukungu yo rojaraso cyabonye wari no aye muko yo eburundi go kumuteye amangana amazu okumaye ento burundi kumucyo mutu na kurigere ayizu kukwangali basengo kunganya ndawo beroro rende munya okore bintebi aina shida ni yangu ama shida ni yangu yani omete nagiye kugarabona naende togatebaiga tiga tuelewane oya ira cia no kurimege sima nje acha ira cia no gutore konde chai lazima ongelewe na kuelewe omana ira cia uko chukwa rimege sima mpaka nsake tokoro kutobekera tipaya itonga ki pada ya siku mbili pada ya siku moja kera ni tukutotiringane mangana yuaenda tupi yantule tuligwane Taliyo tabana ni gusengo tabana ni gusengo tabana ndogo iwana tigo ikachibagore okay oyakoro kunga nere Priska Mura bede linki yanga so she had called from this side tora my dear Mary mwenata kukurikuntu Mr. Mi alienanga wapi say hi to him kimona I Mary mwen Mr. Mi ako present ose yani aba baswati mora mukanga Mr. Mi muromo ngwana kutoka UK ago tebara ite no musubati in the last 20 years ate geto mundore very romantic mokamwanga pede is there ko mwakira nesimtogambe I made mweni connection mate kanye ne connection my dear sister connection mbu yangu mkwani inde Mr. Mi tamsalimia na kesho nitamwambia kuje kwenye show sawa I think hiyo imefika so amangana uyo mwenara ya igama Priska Mura mangana mwenara ya turachukure show sasa take turachinza sana nebere chabona mwambi okay amangana niyo mweli una nateka goteba onye no musacha aile wiga mukungu agokora aile wiga sio mukungu agokora igobama ya kumanyana kibakobera kanisa bali eyo ndagira buna nateba kumateri omukungu yataikora ngota my friend don't expect mukungu achiko pepetera ero na mambinyo taikora gere haiwezekani musacha file ande bintu biri bago tango musacha no mwana mutanga ningo musacha ndagira ngayigote ngo wate mukungu ataiko igota oiko igota nensengi gote no mukungu nyako mumbaye aye no magasi ya no kolera abana ni chiombe no musacha nero kugenda uchiwaso okoliki understanding asyo musacha ogakora elewa ngaki ama ene nero kugenda igasi ya gukora nenko na kigeko gera kero ararira matukabira atarankuna igo kwanyara ko bago understand kandi kwa mubeka buyaga gupitirisa ko mutaya mugaga gwa etani igasi yane konye ko iminuka 10 ucho chake ko inuka sana nekera ko inuka sana ne ameke shwanga kagocha anyore gento eki sayente kiya kerega akulike mwachingu lakini naende to George che kurukuto che wonsabe gente kiya utagole ti my friend kai upo kai yes
Usikuje kuniomba, sio nakuja kuniomba nyama mayai kama hujawahi kuacha pesa ya nyama na mayai. You expect bonus. Hata kama ninaenda unanielewa? Nakuelewa. Yo toteme kuligereria ibintu bikogera toko gosa na torekebishe. Ongelewe na nje kuelewe. Toikaranse kuerese omujando asuri nayongerese tosolofu asenjere nyororo okurwana ngobwatishorisho ogosoka isiko bagotebanga na lero igu lero gachita karara igo tangu neti lero igu na igu ngobwatie solution no wikaransa na kugamba mangana babere getenga mwigura mangana yo a Priska mwigura mangana igo ibintu kerege iga Priska terite muhimu no kwigwana lakini rende n'abasubati mbare ebiramba go my dear yani gwani simusubatu yekire go agasomera umanyire wiki point yawe weakness ako authority munaka mwana yani arerudi ako miko chikorara chikoni chikorara sitting room ntekera ko tebi kurukuntu as long as onye na mangana Kitanda, as long as ole sawa chini kuambieje if you are strong enough asa mangana Kitanda, wallahi billahi hakuna siku nitakuonesha madharau ayendo ligere no nyene binte bisquiz bago kora online bya loyalty test wise ko ligere na bago pension rena omusubati bwanje tomumura tukondira mochiti nande go konyora leta yalo kumugora kindi yonsi lakini yakoleki asefu lafu yaye gatinere igo gogoro musacha madara umuchando ruri gatikabira naende to basata nkoire roro musacha umukungu nyomba kereke ndunga mwete kerekemo taligo chiro chenkuru kibarua nasibinaru cyange kibarua endagera ncengu taliko gendande nkinanda atagete leke pisa bolere onya kinigento komoa igo manyango ya gwamwire kire ndando chiro goryo musacha umunga konga bano bolere naye nabego kinigento komoa igo akongyebiga mwabulire mwakire kama nabulire naro tachense kabiso ikiye bigokoro binchize njengo ndeye ntokero nande naro bile chinyomba chinyingi cyabonekire umusacha atigete umukungu nyomba ako mwakire kemo mukuri end of the day awocha bulire marago batabu atinguru umukungu wancho kokoro mubi umerata kila kitu ndio nyumba umelipa lakini Kitanda ureire kurara mneguni mwanamke hawezi kukuelewa yeye anataka service na kia na watinga toise kwa ikaranso tena ki Priska agusino matega asiana n'ukore mecho uruchende mecho kuri atumbaka ichuma nindagera koro sande tigango tuigwane na kitoba matuka atatu ase wiki lakini amatuka atatu omeke sure omeke sukari nchire abutukuigwana agiro John tiringo mayonde na gyonde na gosuti bobe wakabagoche igoro bani ne rasima se tigakune nono mwana na atebeiga nono mwana akuri musori agosikuri inyama kerabere umuntu omonene kwatari kunyara tige yasawikira just accept kwani rasima ikasota geteke asronga amekuguza bana gero ko umuntu abatebe inyoma ninki ajetime tomete indika atina na test live I don't know get the point but no hivyo no ani njibunande iga bunango kwana nonyi wetu nango kwana iga I'm hearing you iniko iwete ondiringe ngoko minyokiro moro bobe uko minyokiro uko eliani tiko kwa mole mnande ngoko somera nigento wakorere nekebe tikoraga kabere no so no mugako how you treat it that thing nekibono also equal solution because already over your husband asimana kubundisa ngotena kinje ndate gatokolega ko sinyu ngoe
Mada bantu bale no kudisa na oro kera boire. Na bale ga yo kanande anya afireti yani comfortable. Aro chenga ni kawaida tu. Au ni ubaya. Ono mtu mnene kiko mkoro chuna wana tu aliro machere ga ga alifnengo koto itakera litu kutoti mogete nyumba. Oma ngocho mondazo kwenda kokota yuko liji kwa moro kirirero kwa moro kirimambi kwa moro kimambi na bako ne kotaka na yokera litu wale biashara vyo utiringo kora that's why nimesema hivi nono mwana akorio musori nobo kumo magochikori enyama ebintu ikokorere digital abantu toliete chingo ochibune to koliga chipetire sindani chiri morero na ntu toli morero aba bintu byo musori Kurugutu yo kina kanga tari kwa wali wakumi ebaroni hit kwanango na Priska ga Erika deke motra koresho amangana kala kwante bingi weta kala matindi pi oyo Priska ko kwana tata Tabere iwanchi kumei Chico rangi Tigango te yo meto onye oiso komenya no monto kungai no tari ko kontaye ke maino ita wanchete Oi ko monta ko te ye ke maina ko te yo moga ka kino muyole pisaruni ngongiro kera ke mongo ngoli lakini kasoli era asigete Igo bona ko na kitokora yanda kali chintu kali gento kete karangi bituma kali na maji takabisa le sana toteme game Moteme mobio je bintu chise mechos Moral na ki debe change Pepe tie change mo lera mo ko yore te Igori kuno weta mangana na bonya takararato Igama subati aba karamo kwa mpango wa kano igo musaje nyomba otrigo kora kende trego goisaneki yugo ause go kwa ndi squat ko ligo isaneki Tabera nyore ngwisaneki wale lakini talikuwa ubesa talikuwa golero none yanga amma itinaro nekingo matakere Ayo bolire ila ndinero talia rogo cha kubeka talia rogo cha koro kyomutu talia rogo cha kubeke ochire kanisa Wasaga rugo isaneki lakini ndali koro kilafu elina yani noye chinsa chiro metemo koro ikrasora yani mwara kwana mangana mwara saka none chitake ko tabuta iyo ana wono ga uchosoka kucha onyoro omuntu nabaka konyoro omuntu kana kumutiringa asike lakini kumutaya mangana maneno matamu ora mwana ndisa aba bwaro Noro chabo genda tebire karokyo Rukundu Egenda tebire karokyo neke mana pi Dori ko ruyanga nayo komi amba ko mabuko Ano kwara dise Ati tadio ko era no mata ko chinyomba bune kabusi Lakini gaki No bari papirisika njana masomo no mete karasinde ngoza kwa bapipo ngoza kwa bintu gwerande guti Abasacha mbaro konyora era nande kirabwa ndikibesa tabule yange ngiye cyanga tsingi yangare apendese lakini mukaye gange mate yani nandale ale yani internet latari no yabune mate yani achafukete tane korra yanga ngiye era ba korra limo mwaka nandaga chite agukire sabali sobo andi gusira butata bwa paka yani nona bagene babo chomochi wasinyugote note banga ki onera umurugi one ono mukungu no yoma tanya yoro mongoli tukeli moko okomogorera chia ngara boli okomogorera yango matebi nakupenda omode I love you nini yani mbangana ke sini niga abo so box omogimbo mangana bori na masense Priska asengento omondo kumusoba TV asoire geiga entagete tura mwade kikambiri akwana nentu agretuma gukora tubese gukora ko tubese kogenda tumete kwa call erinki yanga tumete kwa call amosobeti
Happy Junior tata, mete bono. Happy Junior. Tenga tata 2022 tole metengo gete sana. Nanchi na wakina sere studio kingoge tabaka libera liandire sarai. Tumesukwa borichanga karibu sana. Ngaikwera dabokara narara. Abokara barare. Ababe binya bisibara aranga kibakora na mapema hiyo. Bata mesi bitiembe. Na kibono mote ba studio. Mbuya tole. Na kieri kyo bate ba. Mbuyande. Mbona mukara koboka? Ntumba ntoko boka bwana. Basore ke bagopati tu. Tutaenda kuchikorara. Ono no mura kero montra ba chinga kichia to kumia. Yara na boyo. Na kideno. Mbuyande mosobeti. Akinta chega ntukuta tali mangana lende. Ya. Tata tu tu. Mano mi. Karinga na karinga kamba karangiye mioyo. Ono kitanda of wenda rara timuka. Wakwira na nira niriga. Maji. Pole sana na karibu. So mosobeti internet kesa tegande tokwa. Tora kwanda kore abasubati. Boro bari bagopimira bagakembeo. Musubati mwaga chikomotevi ka kingware konge katipa. Matinge bange atinde banga. Tari ngata ke tara prepare. Angoyo. Kurina abantu abayaki bakuna basati babo yakiya. Tima tesene neti ya nego chanda tokari kubutoka butoka. Mwiwete client bore. Toko iwete bya. Mosobeti. Mombu atete bya. Mosobeti. Oh. Toko karibu sana. Kirano bekere nane. Bien sana. Neta pipo mwa tenki ya kobo nurende. Mwana tigara. Ai kirio mwana Isaka. Ano Eliki kirio mwana. Yes. Yes, continue. No. Aya ngo kore kanale moso konyora karo okoigwana gotari nyombo kuya. Konyora ngabono kero monte mincheto ya ari tuchie kono konyora onde gare kero koigoro bono koigwana nkoyo kore kuya gasabo. Kobono. Ende gyonsi pina ke babantu namogosana ga semesa mogosanire mesa mogosanire sikogali. The only best thing eroro neye. Ibintu mbire biro bitabwerera tiko kora kurende. Bitabwerera tiko chiasebwa. Unega chiaburire. Erisira na omanapi. Kora na gali bedroom ana mangana nda mangao na ndimo kora gali. Kore bintu byenu na moro kore kurende igento kerole. Na ande mambe mo kemokira ni tonye mutaitu kwandira na lakini egente kikero kyo. Tikana machiesa yo. Bantu machiesa. Tira sana mshafi. Priska ndo watu montore na call. Ndo watu Priska. Direct kwale ngasi mosoba itumete kwa kona bakukiri. Kwa na mosoba itukira kali sori kwale ko mubona kyakirire. Na kinara ko muboli. Kwanire bako rakirire na kaganeri swali abwata kompo nje natebanga na karamo gwetana no monto gente kimweta nitina kero kyo mwetane no monto gente kimweta nitina kero kyo nge tebe baswati ababaiwe iko jetiga tokira nena abura kini kero nko ikegochiburira aria na mangana mangao gasieri ero lazima korekesa wasawa andi tubuke mambi tukirane tuguchia uro niko mundu akora bintu bia ina ndeta andi tugwana igo mukomera na borere you come together mbakorara tiga basaja baka batige ngo nyakorare bigo goronga bono mwagaja ni kwatigoro mukungu getando no buchinga pole kungu tiga gochaka kweminjo gochaka gokuna gochichikona muino okireta ali obegeto mwana gati wachana na hiyo kitu bwana
mwatigara ari kurwe kona nyumana no muke egazi egendere sawa sawa tugatukirira nego jimto kwana asire kore ke sawa sawa. Yes. Abona abugatanga nego. Riswali lyako bere musobeti ntarabutura esho. Musubati pripe evange amaho kwe katipa gosete movement unity ti weikwayo. Gitata kwebanga kira bugose. Kikero. Ngento kikeka kwani esa nyata tako. Amabuto ta tinkyo kwebanga. Injengo chaka kurwa. Ega ali umate turi kwebanga ngakie kuoka. Ega ali kobeke bungu. O ignite. Kero kwa ignite ni engurume you accelerate. Kali gali kwebanga na ayo monterebo kubange gali yaona kyo gukora ki. Na kwera ni iribiya. Neberigo. Kwebanga nkyo kwebanga kerenge ntuko kwate process ya. Wota esto kubori gore swali yagwo. Ojo kubori Ay masobeti. Inche. Kero te kubwate ngoko ochikoni echiro sonyenye. Igo kwenye tebiri ukangani chuko changu beke kori ko ile echiro sankonyenye. Gese ni matente ni ngoko ni ntakete konyenya. Hoikanda nyemonyoki paka ngetencha roke nyero trechi bando. Pero boy umenye kuchikola tone tonga liri kuna imera sene to chuma biro mako yekune kuma kuchikonye bwata sindio. Very good. Kweli ya urongo. Na kingo ta babu ne tikinko lazima turara manyoka ni ngo keyugo. Aya sanya ako kali kulimbana ni muka huyu ayo manyama ya kumole ndali na bintu bino kali kumugona mbaye ndiko kulimbana ni yoto usuti bobe Usko kwebanga kirororo na komunyokire kero nacha nagotarira no nkurumage kero nakobwata kurumage gae bono you have amanyi ngobwate has to be an active amanye tena bone gento ngerete gukorekanaga umate tege gochaka na kuomapa orroba nona kiro kuorroba kero nono kuorroba noni bichara nona magoko amanyi gako sierro kana bwango kwanyoranga no bongo bwate biri emekiende yaminyo kiri ebintu binde kiahorro bekiras lakini bono buomete pa why you amaring pa ayi nendo iwa maswa na Carolina no nyere kera bangi na bago kame ngombe last Gojarura ya busano mugongo urayishare no nyama chama ama ayali berera zichimbere yani akoyeta sanjua about mwanya bantu binadamu we are very romantic baba bano tigango tabiga nanko esiri ekero monda okuneko musacho ga kunekuruma hago kunega kuruma lazima umukungu ole kwele lazima sense na egento umuntu natagete gento none medura prangate ko minyokie minyokia manga bwango kwanyoro che mugetega muchando yo mugocho yotoko nelinga moitaine bono lokoranga we bona rankuna nkie kunyokunira bono kwarore bono ke tukolitoko video bongo kwanyoranga there is no reaction is happening anywhere. Nyasaya akimukale gosumbwa abasubati babandi sana ariko batumwa yani robo bakaga ore sese ara kumurtari garabe tatakere ko limagokai yani nontai mukuna yana bakumanya kintu ngere takere ko kora lakini kwara mwabusa no bosyo kwa muteya mangana makwa mutinyi mungena Nyasaya kino matina ngwanje noya tumwanje lakini omukungwa ko yubuye kerako togi kunego boli n'abashaja mungaine noma ndimuna no subati ko no musubati ndo bwensi ko kulenjera uri kuchesa as long as kama yani ngwa chitina yevika manye amefika yani anajisikia raha duniani anafika
Ako yunga ninje, kona ndo ndetaka yumuntu yakabwati. Abutama cyo bwate mirongo cyanda. Lakini kayijarana ino. Lakini yaje chiko tabukira umuntu lyo kangaye. Kwa mukunyo mugongo ngabana ko manye na bago kwa ndio, lakini ile kitu inakuanga yani haikuangia sijui niseme ya halali. Yani munda okay, whatever na tiamo yani ndo kilingeli game ile liko bangi. Niamini. Ndo mede state ya into state yake ndo basacha ndo tele well. Ndo what problem. Igoro yake. Ndo natachakera ndosi, hakuna preparation. Ai. No, umuntu kuruko umusaza none umusaza keroge yaci. Umadama tukuna ruraje. Kone rosono mukungwa ko yaci utaramuteye na kinonge yaci. Ono kunyoro none kedera yekinge. Ndo mwangana yo kujanci kingwa te virangera bibiri kingi bangitse nande ndenkuniwu naye tukazitayare ngokune kiukweli kabisa. Toko lyake wangu. That's nora kinyo kuri kibono utagente. Ngosumbule naro silinkuranande. Nano umugaka usinima nte duranku niyake ndaki. Oli okora tukunyara parimere kwa mutera kino matonge yache madungwa ngorete kina mama wacha kugamba kuya. Yoli mama wacha kuminyoro boko bu. Imyo yama wacha kuterema omulembu maye wacha kuchikitande n'inyumba. Hey. Akimosobete ate baiga. Kole mwetaine tana mugaso. Lakini mo so bedroom mwigwana. Iko. Sawa. Lakini yangote onye tuwata na mugaso. Kali ngati ngoja bedroom yani just because no tagete tokole ngomore yani hapana. Ko lakini lazima kwa nilo mtana kimongina akiri mugaso na kuma na frama. Ndio maana yeye ndio kongole. Yani lazima utumie bimangana gite. Egento kero kinda ukwanire pa efusi ni gase ekero mugani yakire. Nye tuwakiranite. Aro makango kwanire pa efusi. Notana sura nota simango kwanire ufunika kifunga abangabe betaine balingi kwanira. Ni oli kakogenda onye moyo ne turaterema kwa igure. Lakini kelinga mkuza koenga ngamuma nako mukasomole mbuji na kuambia usipoambia ule mwanamke usipomweza na maneno matamu atakupea, lakini haitakuwa ile safi. Anakupea just because mwaye ule. Tigamwe mwayende. Sina pa kwenda saa imbo tukugamwe. Osa que uno ya kurukuyo. Oyagoro ku Priska Mora. Priska Mora. Tegana nchenda ko bori swaliga. Ige egento kiagara kwa mwanga igo kwa mwa singincho ngamwayole. Yani ndebi mbutuko. Chire gose saa ine gose saa ngapi. Mkumana. Ndegene kia unayole. Urangete no bwa una kereke. Ora ingo tamera go chichi buni nganga ni metenga na bora ambetere go sina ndo mole. Oyuri. Mangana min beto. Nani kwa sangu kubekera go cyabona itago gorombisi. Tari ngo kwa yani ngende kinge ko cyamore mbero naye nabo magite. Tari ntoko ligende kugamba to seka to togani hapana. Haiwezi kuwa ya amani. Kama kunia no hapa tete kanona yeko bwate tato chenche birengere kai. Haiwezi kuwa kama ile. Teko babona lirimore no mugoko. Teko babona lirimore no mugoko kurwemeza kugenda mpaka bolere. Haikwangi nomo. Nomo. Lazima umukungu kunyara nawe ataka question mark ime ya sigete atasipogeti. Atanga yani no kunyago kunigo. Tingo iwere tingo nkwangeje. Bono nkiura tote bono nkiura tebe bono twango. Iyo maneno ni kweli.
twamang'ana ona ngo ng'akiorocha abantu babwente komenya nyomba abantu ekero muri nyomba babere omukungu n'omusaja bagosara tari kubura kiagera mwanya abantu tunintu tokogosa nande gwika twaberana oyo omukungu okogosera ase ekimaene namoche mokirerania end of the day enyomba ine yaino nande obogima mbotakere gosonga nalibaga obororo bwane bwere nse ngo elibaga obororo bwa bwere bande tumaye goikaranga noe mbotuke ige goikata goisitarira ase mekiagera bono riori tutakoreti ntogo kumanyite aikora rena omoyone nokongete omorembo nyasandare nechianga cyane chonspi echire kumidane cyane amaene obororo ogocha kombina okororo bwaeri ogocha oriona oigwetongwane lakini yanyo korana kimukungwana oigwetongwane lakini usokumubwate okorora bono chisane cyangwa obororo bwaeri yona boko musukyake osembo kucheza chiri orarore nona abana batayange otene kimubina nako goserete usinkwango goserete egento kirike bunete kebaigana musoro fwa mangana yaere abo mabogendera yoni chuga membo tuko yoni mubwete na olire koiga konya warasegete ago sekali oli agote karuwa kunchantule konta yarai yabere yo bono ekero mwagosanire inchina for example twagosanire ngo bwente gukwanira yonderi tangani tema kutogo mutoge tabi omanya sako geshibuika na sako gokiguika omukungu n'umusaja manyo umusaja wane gento kiranchite gento kiratatagete mukungu getaise gontare gocha mwana atosekama tukabira tato baka kone tari gutakabo usimuga kone tatagete ntari na mukungu nayo egente kengise gokora usingiche kwanda godaimutani project yeta wanje n'abasaja abandi kumanyiga kwata matabire n'engoro gucakira rero sometimes ekiro tekatokori nebe ni project kerago kandi yegento egente kigechire maguru make ayera ko gikora kwa mireri gombi yabona Nore people. Bagambire buyasa nore people. Ono elinswali era batashitobora nongo chimambi chisa cyari rashege sotorari Sanchira era na otogosukiko chimotu ke Sanchira era ekero wakwana mangana imete become to this evan marwat wakwana mangana lakini mariko basi tumesa nore people you are have an experience ene monda ko na bwata mangana yo okiria okare keke ntomete bunandre ni nkwana ga bako mori wono mwesho yega ngeke ata rukonto tabera abertura aba people lakini you got experience through chichirani your brothers friends wane tirane kana tegera era labora wale people lakini yo tori mwika abantu bandange omanya ke abantu bandi bamenye usonye tori muntu kwefundisha ibintu wetira abantu bandi labora aendera kumenya ko naliko utamayi ingo ba people na gotaba depend no bongo bwa ona ki ukore sabu wose ngo batere abere ono nkinda kwane jengo take what is right labora kwane kideki Wow. Anyway, I don't have much to say. Yango Mosobe TV. I'm talking to please camera on the YouTube. Subscribe Mosobe TV. Mosobe. Itakuwa sawa. YouTube yane sala chengole simya yendoke. Sawa. YouTube yane yasa. All right. Mosobe. Bana. Mangana wewe kwa nango yo mwali gote. No njetigante bya bategereri n'abatengeri ba Kisi Hot TV.
Kwa hiyo wana nyumba ni kintu kia muhimu sana. Magoso naro rekero magoso atokire nyumba mino koratema kwa yagamba numweka. Kagosinya sika na advice ya baiburi baino. Kera asinye ko rwabonye muko iwana bya murwana. Tiga kero montakareki. You can part ways by the way kero montamenye ke baga gichomore mbororo. Kubwa kurwana gutana kwanyora abantu bakobekera na kisumu abandi bengentire abandi bangentire montago itaba familia yae n'abantu because of depression because ya stress abantu batachinyinge. So the best way involve God kwanza as a familia ino abantu mumenye buye no murembe. Ninde number 2 mo baso kwancha abantu barisiko bagambe mangana inari nyumba. Kwego mangana kurusha kwaleta nyumba. Eyere bobe. Mangana ino tiga nyumba mino mweka. Abe nyumba mino mweka. Ino mosoke ino kuru nyumba mino mwire kuchisikwali. Gombobe. Finally, tiamba kanali botuko bya bana Kisi Hot TV. Mashabiki yetu wasimbia mono sana. Enjele na mwoso wa YouTube. Subscribe Mbona Uwe TV tonyo wasira na yuna bana bamombia mono deniso botuko bya. Thank you very much, Mbona Uwe TV, and anybody watching us. To acquire the show, you go YouTube, subscribe Mbona Uwe TV. Mwete subscription in free, just give it free. Then mwe sub na nobeke notification peri on. Itakuwa sawa kwa ikaga subscribe peke comment. Motevika kama nankuru Kisi Hot na kujua atajua kwamba tumpatia support na tumesubscribe. Asante sana. Priska. Mangana wewe mwere koso kwa wakwanire. Amagana nayo mwali na mangi na abaga neri butuko buyabono nyasa balende moendelea gusema nikira lituko nande ndo ase show edeni twategera twanya basanga twinuka busa ekero gwakira ase show make sure kwa rusi y'ebintu sebitatu birago konye rende nande twerende corona nere to sanitize tubeke mask to keep a distance kutuganyira to gocha ku mwana mwanya teri akabere abere ke karonda chitukwa Kenya ninkoli kintu akesho ninchu aki unabona mete mwako yigatindaro rone ungetinga bantu mbareke bagonde no tore Kenya ndikuwata ibintu wangu to akesho baborete bayo nje ninkoli ya to akesho enyere byego tatalia mangana ya twaga pesho bone ngao aiga rosi njogo sema ndo chwana mbutuko gati bona bane bage chainega ondo basibirio moyo egerewe mambi bakuboka bare wera abere ga bana ba minto masibali chise cha Saudi Arabia basubati ba minta abana ba minto wenda nonyo wasitoranywa amase bali bantegerete batararara irimo konyore kege usege tumeke buya cyo konya basante chibeso online sales rende bese tumira nyokali afadhali nyokali umane rulira cyo gutumira abantu online umuntu natyo gotebiri nakupenda ndakuo aso kumutumira chibesa wase kono kuumisa ngo urasira to korneko igo bakore ebipiyamana bari ndebesa yabo andi bakora amagenderero bayinuka busa bedete andarabo uyore naye alende nyumba yaye yore no mugata alende umugako waye yore no mukungu alende umukungu waye naye kubona ki kama tukolenda ngakulende ngai mako rusi chinguru bono mwatu machibesa mwatu mira bantu chibesa ngai mako rusi 30 energy ari kurukuntwe nawe tainaki into baswati n'ebitongwe byororo yanti mene nakinda gotebyo nyine umuntu kurukomo ku once one day Briska I love you yangu yote onyore tinabwate muntu kurwando wontebyo usonye kwenye narura break up wetembe na umile nitakuwa rahisi kuingia kwako na nitaingia msimamo kunyali kanere love is blind kunyali kanere lakini ngoba ndabiga uwanza ni mboro aba kambaro mbakwera kila kitu kipo lakini sisi tunaicha bateme kuli na ine ne abankenyu kuli nonye tuli gali
Kago te veré weka. Como montago te veriga tomenye como chebon ando coletra cree que mo cree que yo mundo mire seino ndara reseino abi burba ba maye pues tende seito maye kan ese aba uncho kira kurukuntu awo so to ko menye ko zo ge go chabwe gari na kenku akole yani ko mire seino andi na bora ko tabenze ko nyatina munyoma n'umusani olenge ese ngenjo timanyiri seino seito kero kiende ndo wate bro inje na tu ale gukora mewekesa hata kama ni kununua vyombo kwa nyumba kwa hivyo limbama yeti seino mbama yeti yo kongo bwabere tabera kwangira kero kendo umwana watigire kero kende no yomete seino je bano unte breti town ya ukonya gonte breti tips uchinga mwingi kongo dege Obe Briska. Today we have another show today. Otakati saini chama rogoba. Let's call it a day. We can talk back at kesho tomorrow. Naga ni otera somo. Kwanya koli bana besa kwanya kwegwa. Njometra onko kuba kwanya kwegwa besa. Nanya kwa kubesa ngwete ngwa kuba kale timesa no ninche na chire bono ko kora kuri garigia ko baitwa bonko igona kile chibese lakini nche ko nanya koraro monto ire chibese ngurire togende none tomokore kurwapto ibo kibuna ntukisi yo TV ga twende baka mucho itumuri na kindugu no ire chibese bono ngakibono wajiri gorore na chire ko no koraro monto inche nanya komorra pibono abansi bati abo akimoko bari bitangirane chinge chibese ne chinge akimoko bari amaene na kie kumata tuko firi tore priska nere moro kiayo monto tonto kransango yone tomoboli na kibo ndu ngaki bone rega na tote bongo no man because inchi network ya wewe network mosabe network ya kwangire okay guys Tuera somo nguru. Kichisa tiari. Tuera somo nguru. Sawa. Sawa. Tusabere rene. Tukuya sheke. Kana tusabere tumaguse kesho. Hayo usingoze kutakira maneno ne vinterio si vitakero kwewanga. Ya. Akiro mungu. Anos kurane anos. Takiro mungu mbia mwana tukoresho. Ero wana. Yes. Sabe? Está enviamna sin cheque wakiogima. Biamna sense kwande watorendere kuchasa chenge chintambe oika chinse chiga right wa kwanire nyasaye twasabiranya ariko ko ya seseni naende amenye imiye itayara maya na yara mabenya sawanya ko bakutabira ketochi mutumuka sichitorone twitira sama okanya saye torende oika mambi bana bamtu bose barashyise moye cyese kibatotegarate na batatoketegarate na bikira sama okawo asabiro torendera abana baitonya sa stotiyete amana abana bamtu bose n'ifamily cyitwense etira sama okaye ketochi kutumukanya sama kina kubolia bwana sete sutomotori amen. Amen. Biamona asante sana. Thank you very much. Thank you very much. Utuko yeye na mwezi na ine. Na hiyo. Aya Priska. Priska wako kaenda yo chiabu. Priska. Wako kaenda go chiabu kaenda. Odi akaweza kukwabu atego cha ndamuko katuka buyega namo karos tingo kalia rongo ando gocho nyole kabwate profit agota buno kwa chigabu kabasa kono boku mutomena gocho nyere karos re profit akine chengo ligindo yokonga nabwatange. Okay. Anyway, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom. Thank you very much. Thank you for joining at Kisi Hot TV. Thank you for just following us. Thank you for subscribing and thank you for following us from Facebook. Chise chikabone iga teatrare tomera netisa chamaragoba kuchakra sambi mpaka saa 4
Mbona na Papa Leonard Isaac Mshene na Kristo. Tutapatana tena kwanza saa 4. Sasa tumerudi. Nilikwambia nilikuwa na shida but I'm back. I'm full back. Kwa sasa goodbye, good night, good morning, bye bye. Achiri.